خب دوستای عزیزم، امیدوارم که سوزین همه کسا همین جوش ده انا. خب ولی بدون پرده پدیلید لایک گوشی هم گپ و دیزلایک لایک پدیلید ایوتونه بروی هموطنای عزیزم تو که دیگر انسانو با ما توانن در پیوست باشن. حتما پدیلید کنین گروپ ها در فیسبوک ها در دیگر هموطنمون بیاین تو که سر یک مسئله یک بحث کنیم صحبت کنیم. میگن که از بحث میگن حقیقت تولد میشود. در حالتی که ما و شما اگر بحث کنیم و در جای یک حقیقت پیدا میشود. اگر ما و شما خاموش باشیم چیزی پیدا نمیشود. دوستای عزیزم، خبرهای اخیره که همه ما و شما دیده ایستادیم و حکومت تاجیکستان با سر بلند بگیم که 100,000 مردم افغانستان در تاجیکستان من جاب میکنم گفته بگیم که لاف زد. بهترین کار است خیلی بگیم که از یک طرف شخصا من خوشحال شدم که یعنی که 100,000 همسایه دولت ما امروز مشکلی داره، هم زبان و هم فرهنگ هم دین و همه چیز، یعنی که مردم افغانستان برای ما بیگانه نیست. کمی افیر با فکرم خیره هست. همون پروژکتورم سوخت است، سوم ندارم پروژکتور بگیرم. پروژکتورم سوخت است، به پروژکتور است برو انا بگیم که مردم افغانستان قبول میکرده است. وقتی خبرش شنیدیم خیلی خوشحال شدیم که امام علی رحمان یا که حکومت تاجیکستان میتوانست است که 100,000 مردم افغانستان همسایه دولت ما را همزبان و گویم فارس همه اینو جا میکنن. خیلی خوشحالی بود. بعد اینترنت در اومدم دوام ورق زدم. تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر یعنی که 100,000 جنگ زده گریزه را قبول کرده میتونه و بچی او را بگیم که جا میته. در کجا جا میته؟ گویم خورد و خوراک هم مایلی. ما میگیم که دیگر کشورهایی که قدرت دارن توانایی دارن خورد و خوراک میتیه. خیلی حاضر گرم است. میگیم مایلی زمینی تاجیکستان ما کشوده است، یا پلاتکا میورن میزنن، اما ما و شما روبرو با زمستان ایستادگی هستیم. یک ماه دیگه ما میتونیم که در پلاتکا یک انسان زندگی کنه، اما بعد یک ماه دیگر حاجیتی در داخل پلاتکا زندگی کردن یعنی تمام میشود. این امکان در بیرون زندگی کردن این امکان تمام میشود. بعد از او در 100,000 انسان ده یعنی خانه لازم میشود. جا نمیدونم فرض کردیم مکتب، بلینسا، ورزشگاه، یگان جایی که خیلی اتاقش این خیلی جا لازم میشود که تا که همون انسان ها در یک جا باشد. ما نمیگیم که خرد خوراکی او را امام علی رحمان بتیه، ما ایرا طلب هم نداریم. ما باوری داریم امام علی رحمان داده نمیتونه، برای او خرد خوراک جدا کرده نمیتونه. البته که از دیگر کشورها مبلغ جدا میشود، خرد خوراک جدا میشود برای گویم خیلی حالت ها، یعنی که همه از دیگر کشورهایی که دارنده هستند جدا میشود 100%. اما جای خوب وقتی کمی اینترنت قفوتر زدم جستجو کردم، همون مادری که در داخل توالت خواب است، همون مادری که در استادیون در کوچه قطع فرزنداش خواب است، همون مادری که در درون آغل کس خواب است. ما 100,000 نگفته ایستادیم. ما یک چند تاجیکستانی خودمونه که پاسپورت تاجیکی دارن، مادر هستن، ارزش مادری دارن. ما دعوا میکنیم که وطن مادر است،
дар ҳолате ки модар боз як модари дигар ки дар кӯча зиндагӣ мекунад, як сарпаноҳ ин ҳукумат ба тамоми қудраташ ёфта дода, як сарпаноҳ ёфта дода наметавонад ба як модар, ба як чанд дона модар дар кӯчаҳо мондан. мо хӯрокша намегем, сарпаноҳ мегем. вақте ки ин тавоноиро ҳукумат надорад, куҷо ваъда ба бечора мардуми Афғонистон мекунем ки 100 000 шуморо мо қабул мекунем? куҷо ино қабул мекунанд? куҷо мебаранд? магар амо дар вақти таътили чизе ки мактабӣ дорем, вақти мактабӣ дорем, таътил равон кунем, дар мактабҳо ҷо кунем, кӯдаконмон дарс нахонанд. ё намедонам, ё дар дачаҳош мебара Раҳмонов ҷо мекунад дар Варзо, дар дачаҳои Рустамиро бурда ҷо кардани аст, ё намедонам дар куҷо ина ҷо мекунад. мо 100 000 не, мо 300 нафар омадагӣ будем аз Хуҷанд ба пойтахт даъват карда буданд барои намоиш. намедонам 200 нафар омада будем ё 300 нафар омада будем. дар пойтахт ҷо нашидем, нест ҷо. одаморо рафта зора карда, одаморо, хонадороро зора карда дар Варзо ва дар дигар ҷо, ки кадоми бо ам бечора ҳамватанмон инсоф дошт, гуфт ки майли ма биё 5 таш дар хонаи ма хоб куна, уш гуфт ки майли биё 10 таш дар хонаи ма хоб куна, иш гуфт 2 таш биё хоб куна, иш гуфт 3 таш хоб куна, уш гуфт ма духтароро хайр на хонамда мардак надорам, майли духтаро бошанд, ман 4-5 духтар биён хоб кунанд. ҳамин хел тақсим кардан. саҳар барнома ҳаст, одам нест. барои чӣ? барое ки яташ даро нав параи душанбе, я чидаи параи душанбе, я чидау параи. шумо ки 200 нафара ки ҷо карда натонистен ки аз суғд омад ба душанбе барои як намоиш додан, шумо 100 000 медонед, хеле ҳазорка аст, не 100 000. шумо 100 000-ра куҷо ҷо мекунед дар ҳолате ки бечора тоҷикистонӣ худаш хона надорад? имрӯз тоҷикистонӣ дар кӯча ва дар дуруни туалет хоб аст. шумо ӯ қадар тавоноӣ медоштен, агар унамо модари тоҷик, модари мо дар туалет хоб намерафт, ҳадди ақал намо як модара ҷо карда тонистагӣ нестем. як модар ба сарпаноҳ таъмин шида натонистен ин кора карда. шумо лоф мезанед ки мо 100 000 мардуми афғона меорем ҷо мекунем. фақат як вариант ё ки 2 варианти дига ҳам дорад. ҳамаша меорем, паспорт тоҷикиш метем, пака пул доранд, пулошона мегирем, доштагиша, самолёта билетшон метем, роҳишон мекунем Россия мардикорӣ. аз ин дигар вариант мо надида истодем. 100 000-ро қабул кунем, паспорти тоҷикиш битем, Россия коркунӣ роҳиш кунем. багем брадар, Россия корки зиндагита бибин. ина паспорт. агар бозам ки ура Россия қабул кунад. ман намефаҳмам ки ин ҳукуматдорои мо ба куҷоашон фикр доранд ва куҷоро ё дар назар доранд ки 100 000 инсона ҷои хоб метан. мо намегем курпа бите, курпача бите, адёл бите, хӯрок бите. не, иша майли дар калаи дигар давлатҳое ки доранд равон мекунанд. хайнак бо як 100 вагони дига Шавкат Мирзиёев дод, контейнери дига. мо наметавонем дар 100 контейнер 100 000 нафара ҷо кунем. куҷо да ҷо мекунем ёро? дар куҷо? дар айни ҳол мо худмон дар ватани худмон ҷо шида наметавонем.
نیست سرپناه общежитои текстила мегӯй мебахшед як хона доилаи зиндагӣ доранд дар онҷа як хишмо ҳам зиндагӣ мекунад дар онҷа ман рафтагим онҷа аҳвол шадидагием мебахшед 100 одам 100,000 одам и хурдан дора аввалаш барои ёра як ҷое дар кор аст ки ино овбозӣ кунанд либос бушуванд ҳоҷатхона муҳимтарин чиз аст ки мо худмон тоҷико надорем мефаҳме намира мо тоҷико аз хуҷанд то душанбера меҷиқе мерем 100,000 одамда ҳоҷатхона дар кор аст буд аз куҷо шумо ичи дар ҳолати барои мардум надорен и чиза шумо куҷо лоф мезанен куҷо дар куҷои ёра ҷо мекунед ино мебахшанд ку саг нестанд ино одаманд агар ки миллатш афғонам боша ё ки ватанаш афғонам боша худаш форс аммо одам ҳастӣ барои ира як шароити инсонӣ дар кор аст баъди ӯра қабул кардӣ баъде ки як одам ки хонат омад барои ӯ бояд як курпачаи дигарам дошта бош ки дар таи куни ӯ меҳмон партоӣ вақте як инсона ки дар хонат меҳмон хондӣ рашоти ӯра курпачашам дошта бош ки баъд меҳмонӣ даъватш кунӣ ӯра бихониш ки биё меҳмон шав дар ҳолате ки мо худмон модарои худмон дар дуруни туалет хованд дар кулоб шербачои кулоб меган намедонам ин шери дар куҷо ҳаст ин чӣ шерӣ ҳаст ки дар ҳолате ки шар мебина ки модари шер дар туалет ховасту шер худаш дар кӯчаҳои кулоб китифош тит ҷип сувор мешавад ё ки мошин сувор мешавад кадом номусш қатъи кора мекунам айша намедонам ё ин ки намебинам бо ино 100,000 муҳоҷир қабул кардани ҳастанд даъво доранд ки мо 100,000 қабул мекунем имрӯза мавзӯи мо мавзӯи муҳоҷир аст оё тоҷикистон метавонад 100,000 муҳоҷир қабул кунад ва дар куҷо ӯро ҷо мекунад 100,000 инсона дар куҷо ҷо мекунад ин як рӯзу ду рӯза нест шояд ӯро соло 5 соло 10 соло ӯро бояд қабул кунӣ ба қапи бестӣ дар куҷо ӯро ҷо мекунад ва чӣ таъмин мекунад дуюмин масъала ки чаро дар тоҷикистон гази худоиҷонӣ 8.9 сомон шудааст одамо дигар мошиношонам ҳай карда наметавонанд инҷо як бародар аст иншоалло ки қабул кунем ана бародар исмоил салом алейкум салом алейкум ака умедворам хубу сеҳат саломат бошед ташаккур ака умедворам шумо хуб бошед ташаккур ака бугу кадом масъалаш даъват ҷавобтем ҳамин масъалае ки тоҷикистон тавоноии 100,000 муҳоҷира дора қабул карданша тоҷикистон чӣ бигӯм хака аҳволи мардуми хун бадтар аҳволи мардуми афғонистон аз ҳамдили ҳукумат агар иха ғамхор мебуд агар озям мардуми худша таъмин мекард беҳтар буд чемай кишвари ҳамсояда мардуми худша гишнагира мурдестай мо дар ҳолати худмон 2.5 миллион муҳоҷири иқтисодӣ дорем бале грезаи иқтисодӣ 2.5 миллион афғон ку аз ҷанг рехта истодааст мо аз гуруснагӣ рехта истодем худмон 2.5 миллион мардум аз гуруснагӣ гирехта Россия Амрикову дигар давлатҳода дар ба дар кор кардастанд мо 2.5 миллион грезаи иқтисодӣ дорем тоҷикистон мегӯяд ки ман 100,000 қабул мекунам ҳукумати тоҷикистон дар куҷо ҷо мекунад охир навака худат гуфти ку ами
мардум дар таваллито хонаи асобинаи модаро мебинӣ шавҳарашон бисёрша сар додагия нигоҳ мекунӣ аҳволи вайро мебинӣ хеле ҳамин дури душанбе мардум зиндагӣ ҳалол надорад тем боли қишлоқҳо дигар ноҳияҳо баъди эмомалик чо лоф зада истодааст ки ҳукумат ки мо 100,000 эмомалик охи эмомалӣ ҳамун пастайни просто хуша паказуха мекунад яка паказуха ҳоли ҳамоиро ки қабул кардагия гирезори афғонистон бара пурсон ягон ҳукумат абсолют даку ёрдам намекунам бо ҳамун мардуми ҳамун территорияам таҳҷои ҳамҷо мумкин ки ҳоли бо ҳамин мардум пул ҷамъ мекунад ки боша гирезаро дар уҷа нигоҳ доштастем ҳоли бо ҳамин мардум пул ҷамъ мекунад ка нигоҳ карда мега ки сабсини ҳар як оила парти ко нимша мо президент худ сар карда то саги пуштоша дар кисашон мезан нимша бо мебаранд 10% мардум дар тақсим мекунанд гирезада бибин як бора ҳамун мардуми афғони баъде ки тоҷикистон меоя як шароити сага мебина ку як шароити саг барин мекунанд барои ё уно як бора байни тоҷикистон бигем мардуми тоҷика шум мебина яъне ту коре накунӣ ки як инсон тура дар ҷои дӯст доштан бадат бибина вақте миёри 100,000 миёри мисли саг ҷошон мекунӣ дар хунакиҳо азобу хитобу чӣ мекунанд ҳоли бо якчанд гурӯҳи дига кисои вора мекуванд ҳоли пулошон намегиранд ҳоли бо дар сари китфошон пагон задаги гурусноҳо ҳастанд бо вора обуз карда наметан ҳоли уҷа дыздӣ сар мешавад моли вора медонам охи акай Асанаев ман намедонам ман ҳоли намедонам ту чанд худат дар ҳукумат боварӣ дорӣ на ки ман уже ку полни боварӣ ку 100% зиёдаш ку уже 100% ман дига бовар надорам на 100% мумкин худаш 90% бовар надошта бошад лекин ман 100% бовар надорам ака дар бораи газ чӣ гуфтанӣ дар бораи газ чӣ гуфтанем ака пропаганда якмуш пропагандаи оилаи димаш ки мардум худаш ки хаб ки ҳаста дига ё ами мегам ки хара ёфти зин бизан сорша мегам ки мардум хали шидаги мардум қаҳрш накна на самом деле хар ори зиншон задаги сор шидаги ашон инем буфураш фақат бисовонш мекуна яли тирша мардум ки хаб куна мега хаб мекуна мардум аз зулмат мехара баро ки хапай як савол дига дорам дар ҳамин канал як барнома аста шунидан кай бувад монанд дидаги ҳасти амура бале мо барномаро тамошо кардагим хеле ҳам барномаи нигоҳи худат давом битум соза яка ака ман намедонам ака ман вақтои холидин да мисол барномаро тамошо мекунам шунидан кай бувад монанд дидам як барномаш ҳамун светофоре ки дар ҳамун ҷое ки шумо зист дорем светофор пиётафор худат гуфти ку то набини ба чашми худ бовар намекунӣ ман барномаро тамошо карда будам полностью яъне давом битум ё ки не хай ман боша давомш бите ака охи бо мардум пирсам мардум жиланш агар тамошо кардан да мисол мардум да интерес набоша тамошо мекунад ман имрӯз амира мардум пирсидани аст ташаккур бар ягон гуфтани дига дорӣ чӣ гуфтани ба ма эмомалиро чӣ гуфтанем ки эмомали уже полностью халос айда уже айранка инсонгарӣ бери буромадаги аю ҳоли мумкин ки дар гиҷои пиёнхо боша дар гиҷо медонед ба фикр дарам дачаи ромид гиҷои дар пиёнхова охирон саволи ма ҳамон афғоне ки тоҷикистон меоя тоҷикистон барои ӯ бехатару хубтар аст ё ки ҳозираш ҳам афғонистон дабест ҳам афғонистон барош бехатару хубтар аст тоҷикистон дида тоҷикистони мо дар чи охи тоҷикистони мо дар бо ҳамун занакое ки чӣ нагам боша набаранд тарсонда ягонша таҷовуз накунанд агар не барои ҳама афғонистон барои мардуми афғон дар айни ҳол афғонистон бехатар аст ё тоҷикистон намедонам ака ужда ответи соз надорам наки хай ҳукумати мо ҳукумати уверенӣ нест охи ба ҳама маълум аст ҳукумати ман мардум солор нест гуфти чӯ
саломат бошед бародари азиз. Иншолло ки кадоми гаҳбон майли дар паноҳи худо бошед. хуб, бародар Рустам, салому алейкум бародар Ахмад. хуб, умедворам хубу сиҳат саломат бошӣ. бародар як савол доштам. хуб, кияй кадомиш буд? рустам бифармо Рустам. алло хуб, Рустанаев, бифармо бародар. овози садоям ҳаст? бале бале бале. рӯзи гузашта бояд барномаи ҳақ ва ботил мегузашт нагузашт. Бародар Ашуров дуруст ҳастанд нестанд? Мехостам пурсам. бародар Ашуров баъди ҳам шунавидани 100,000 афғон Эмомалӣ ҷо мекунад, температура кадаги мазааш гирифтааст. ки дар куҷо вора ҷо мекунад гуфта. фикри ҳамуда задааст. хуб, бародари азиз, аз нигоҳи шумо Тоҷикистон тавонои 100,000 муҳоҷир, яъне гиреза қабул кардан дорад? натонад, наметонад, надорад. агар қабул кунад биёя ва дар куҷо вора ҷо мекунад? ҳамун дар ахборон дар осонҳо нишон додан дар палатка дар ҳамун ноҳияи Фархор ё дар кадом ҷо дар ҳамун полигон ягон полигон палатка мекушод ҷо мекунад муаффақан. бародари азиз, як моҳ майли дар инами ҳозир як моҳ метавонад ки буд, моҳи дигар хунук мешавад. ин муҳоҷиро якрӯзаву бигем ки 10 рӯзаву 20 рӯзав нест, яъне ки ино тӯлони 5 сол 6 сол 4 сол худо медонад кай ки бигем ки Афғонистон як баланс туғрӣ мешавад ва ё бармегардад. яъне метавонад дар зимистон чӣ кор мекунад? зимистонда пешниҳоди худатон паршав шиносномаи тоҷикиро медиҳад. компания ширкати сомон эрки расии гузем мекунад. сокинони Тоҷикистон аз гушнагӣ мурдост. баҳо чӣ хел ҷойи кор чӣ хел бай таъмин мекунад. худаш каси бюджет дуруст нест. худаш хеле таъмин мекунад. ман тасаввур намекунам 100,000 хай 10 кас 20 кас 100 кас гӯд хай майлаш 100,000 одам вай Раҳмонов намедонам. ва бародари азиз, яъне дар бораи газ чӣ ба боло мешавад нархаш? сабаб чи аст аз нигоҳи шумо? газ ин ширкатҳое ки ҳамун бензин газ ҳамаш дар дасти ҳамун худошон ҳаст. монополия кардагӣ чӣ хоҳам мебардоранд чӣ хоҳам мефуроранд. ҳеҷ кас гап намезанад. иҷа чизи дига аст, яъне наметарсанд аз хашми мардум. ваҳо ба ҳамин хашми мардум бозӣ доштосиянд. намегӯянд ки бес мо чӣ кор мекунем, мисол бояд як чизе як коре кунем ки мардум бо тарафдори мо бошад. якбора ҳамон Тоҷикистон будагиёро бигем хашм шумо. ба фикри ман бародар Асанаев ино ҳамин як мардуми хиёлошон хезонану бинанд ки чӣ хел мардум чо мекунад аз нисбати мо бо амнияту ҳамун мақомотҳои қудратӣ парронда мезанем пароканда мекунем мардума сони қудрата Рустамба метиҳем. ин фикри ман аст. ё ки ҳамино ҳамин қадар гуфти ҳамун гапо уверениянд хичонда ки зӯртар ва қудратмандтар аз ҳамин 10 миллион ҳастанд. алё бале, яъне ино хичонда ҳамин қадар боварӣ доранд ки ҳамин 10 миллионда зӯршон мерасад ки ҳамин ҳар кори хоҳад кардестанд. ҳай бародар часпид монд. иншоалло боз бигем ки хуб, Аҳмад Данғара салом.
Assalomu alaykum barodar Astanayev. و علیکم سلام، امیدوارم خوب Ovoz هستی. ma بله. shuma ham sog. خب برادر عزیز، تاجیکستان لاف زده ایستاده است که 100,000 بگیم که مردم افغانستان ما قبول میکنیم و جای میتیم. یعنی فکر نظر شما برادر عزیز، تاجیکستان توانایی داره؟ Ovoz to ба фикри ман дар инҷа бо як бизнеси дигарро ё фикр кардиян, чун одаморо меорам, гирезаҳоро меорам, баъд бо ҷомеаи ҷаҳонӣ талаб мекунанд ки хай мо инаёро овардем, зури мо нарасид, мо да ёрдам кунем. Чӣ хеле ки дар айни ҳам касали коронавирус қадар ёрдам гирифтан, қариб $800 миллион ҳами ёрдамо гузор шид. با همش ابراد افغانستان روی میکنن. همش با میگیرن از جامعه جهانی، مثلا ای اروپا، ای دولت‌های پیشرفته یاردم هم میگیرن. برای گریزا گفته با خودشون با بیزنس میکنن. خب چی با نرخی گاز بالا میره برادر؟ عینیگاه خودت. نرخی گاز این مونوپولیا کداگی ایجاده. مثال فیرمایی که خود بودن خشم مردم میویا، نمیترسن از این چیز که خشم مردم میویا، مردم طرفدارشون گم میشه و بد میبینن مردم، از این چیز نمیترسن؟ یا که هم قدر اوورینی هستن که مردم برای یارا گفتی هم گپا یک موسرکه هست، چی خیلی خواهن هم خیلی استفاده شون میبرن. من هم خیلی مردم هم مرخ کردگی هم گفتی برادر محمد اقبال چی خیلی شون بفوره هم خیلی مایمون بازی کردستان مردم ایزیواتسا کردستان بفورش گاز دست میکنه 15 میکنه. بعد که وقتی که از این اوه دودسته در قازقستان با بنزین علیش میکنه گاز قطع میوره با هم نرخ هم میوردون هم نرخ بعد با سودا میکنن چون نرخ خیلی میخفن. تشکر. فیرمون مایدان همه را بین میبرن. تشکر برادر. شما در همین کانال یک برنامه است بدون شنیدن که باید مونان دیدن تماشا میکنین امروز دیگه؟ بله بله. من از نگاه شما چی خیلی است؟ کاچیستواش، کالیچیستواش، منطقی، معنای موضوع بگیم که دوام بتونم یا بسش کنم؟ دوامش نکنم. من بسیار برنامه داشتم. یگون جای خطاگی نداره. همش با فایده خلق همش. یگون کمبودی نداره نوار. کمبودی نداره. همش با فایده مردم ما. تشکر زیاد برادر عزیز. یگون سخن برای مردم گفتنی باشین اگر برای آدمو زیادن تست قبول میکنیم. انشالله که بعد صحبتی بعد با حضور در آخر میکنیم. برای مردم گفتنیم که مردم باور نکنن این حکومت ها. این حکومت 30 ساله همه کارش ایامی سال 92 اومدگی همش دروغ شیطانی وعده میکنه ولی ای آسمان ستاره میخوانونه. یکی یگان گپ چون باور نکنه. تشکر برادر عزیز. سلامت باشید. استفاده امان آزادی با زندانیای سیاسی. تشکر. استعفا. البته استعفا. با خوبی نرو با همون استیلی بابیگی سرش میکنیم. باشه. سلامت باشی برادر عزیز. خدا نگهدار. خدمت قطعی سرشون میکنم ان شاء الله. خدا نگهدار. تشکر. انا خوب که باشه فیروز اینجا. سلام علیکم فیروز. و علیکم سلام. امیدوارم سلامت باشین. شکری علا باردانی. ببین برادر عزیز، در حالتی که مادرای ما در تاجیکستان جو نیست، در درون توالت در کوچه خوابن. امام علی رحمان به حکومتش به افغانستان وعده داد مردم افغانستان 100,000 مهاجر من قبول میکنم. از نگاه شما تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر را جا کردن داره؟ تاجیکستان همه برادر کام طرفش قید کرد که همه رحمان خیلی بسیار یک شیطانی که تجربه داره بگیم شوا
همین 30 ساله که مردم فریب کرده سه این پروس اخچام برادر گفت که خدموی کرده سه بانی دولت و دک بانی همین دنیا دا اک مخچل همین ژورنالیستولی چی اک چخلا گپ شما زنن که همین چی روسیه دا که رحمانوف 100,000 جو کرده هیچ امکانیت نداره مردم خودش نانی خوب نداره گرفتن هم ماسک همین 20,000 30,000 15,000 سومونی دا بلیت میگیره مسکو می و یک با ما رحمانو با 100,000 دیگه خیلی بگوی 500,000 تا میشه 100,000 بعدان گفتم مسئول باردار در حالت که یک چند مادرای ما به خونه و بدار در خیلی توالت خوبن بله بله ایرا چند مادر جو کردن نمیتونه که یک سرپناه بده حکومت میتونه که 100,000 سرپناه بده این نمیتونه این عموما یگان چیز نداره این پروسه برای نمی با فکر ما برای پول کده سه که چی بانکی جهانی یک کمکش کنه گفتی هم برادر درست گفته این با نگاه ما با همین چی کسی رحمانوف یک شیطانی تجربه داره این میدونم مردم خدمون هم خیلی ترسانی که اگه یکی ازی بگه که مقصد همین تمام همین بخی هم گاز 50 سوم کنم چی گاز کو یا اون کسی هم کار کردن نمیتونه برای که میدونه اونجا مردم توش افتاده یک چیکار کنه مردم خاموش ای مردم نمیترسن میگوی ای خشم مردم نمیترسن اوقی مردم خیمون یعنی یک تا اسم میکنه مردم خیمون متحد نیست ای سبب یعنی اونجا فکر میکنن که مردم چیز نمیشه متحد نمیشه همین فکر که یک تا میبره می یک همسایه شما که اون یک گفت یا یک کوچه دیگه میترسن هم یک خاموشی رو هم میکنه این میسب رحمان مقصد جقیده مردم رفته ایسته بله مسئله گاز ده که درست میگویی نمی گاز انگو که اوخی نمی جوزی ما چیکار کنم رحمانوف از اگر بفروش اون کارچکر 20 سومون میکنه کیلوگرم شه یا اون کسا اون کار کردن نمیتونه میدونه خودش که اگه ایدس مردم هیچ نمیاد برخش رحمانوف خوب میدونه ساوزی 10 تا 15 سم خیلی هیچ که گپ نزده بله برادر جان درست میگین خیلی خوب میدونه که رحمانوف یک چیکارش فرا میکنه نمی اورد فروش 500 سومون میکنه نمیدس مردم یگون چیز نمیاد برای که میدونه خودش که مردم هم خیلی تاثیر میگیره 3 روز نولش میکنن 4م روز آموخته میشه بله برادر جان درست میگوی بعد یک نقطه اگر قید کنم امی بسیار شاکی که ما میدونیم که مقصد این رحمانوف مقصد مردم هم با جهتی چیش مقصد حقوقش پایمال کرد یا خیلیش ایدین خارج دست رحمانوف قهرمان ملت اساسگزار صلح و وحدت گفته اخیش پولی ایدین خارج ده درک نداره مالی ایدین اسو اسلامی حقوقش پایمال کردن اولی مالی اسو اسلامی دیده خودش میدونه که رحمانوف همین کاری که استن اونجا 500 سمویلک میگیره با میگه که شگرونه پیشوای ملت ای خدا شگر یا برنامه کنه که جنگی نوادر کنجی را خدوان نه رحمانوف هم میبینن یک بدبختی بوار که یا رحمانوف میگه که رحمانوف هم فرشته که جنگ آرام که یک بختی من به عقلی میدونم هم خدا نمیبینه رحمانوف میبینن هم جنگی نوادر. تشکر. ببین برادر عزیز در همین کانال خودی میخلق یک برنامه بگیم شنیدن که باید مونان دیدن است. شما دیدین هم برنامه را تماشا کردین؟ بله برادر جان اون برنامه را دیدم بسیار مثلا چند سریش تماشا کردین؟ یک راست دیگه همون کمش تماشا کردم بسیار یک چی خوبه که این تاجیکستان خیلی مالی درک نداره هم یک گفتی افا گندم چی جاو گفته گشته استانه هم مردم کایهان در رفته است ولی مردم خیلی هم سال شوروی رفته است عقیده فیگراشون دارم. ببین برادر همون برنامه را من این هفته سیمکه نکردم برای که یک دو تا گپاش نویدم برای این هفته من کردم گفتم که بیز من از همین مردم پرسم که مردم چی میگه در کچستوی نوار در یگون جوش یگون جلبه دارش مثال گیریم 100% بهترینه برنامه را پیش بردم او آدمایی که میگن او را گوش نکه اهمیت هم نته اکثریت مردم میدونن که مقصد امی حقیقت گپ میزنه شما اگر امی حقیقت گپ نزنه ما که جو میبرم گپ میزنم این نوارم بود هست این نوار را چوب میکنم درباره استوپلینیایی که در تاجیکستان هست که میجقیش ترافت میکنن همون استوپلینی را در تاجیکستان گفته بودن که این چیزا در اروپا هست و بگیم در اروپا مثال خیلی از پیش همین جنایت بگیم که قایدای ویران کردن راه همین استوپلینیا میگیره گفته کداگی است این استوپلینیا چی معنا داره و برای چی در اروپا این چیزا جاری شدگی هستن
ва ин чиз ҷарима дора надора ма дар ин бора як навор кардаги ҳастам. Ма чоп накардам ин ҳафта барои гуфтам ки як бор аввал ай мардум пирсам барои якда жалб шидагӣ буд барои ай шумо пирсам агар ки шумода маъқул боша ин навора иншоалло ки ояндааш дигар зиёд мешавад чоп мешавад. Ташаккур бародари азиз. амир раҳмонов як гап бугум як чӣ хидмат расонам мумкин е амир раҳмонов бафармун бародари азиз. Ami Rahmonov agar xak ina oro namadonu bezor shidaga Rahmonov agar ami zara nomus me dosh ku un ba fikrim ki nang nomus qarzor ba fikrima bale ira xak chishme gu kalaga sami ba qawri dam kada gardan sham gardani ba qawri hay ya manam don mi mardam khidmat chkhel toqad mekna komruzi mamu باور که این آینگاه اسلام همارا کو بارزیدش برو تجاوز کرد همارا ناموسی مردم همارا این مردم خاموش های من نمیدونم این مردم کی بیدار میشه اول امام رحمانوف میگه همارا میدونه که امیزانشا سطرشا گرفته لیچش که هیچی نمیگه رحمانوف بهترین شخصیت های رحمانوف اساس گذاره یک بخیده یک مردم توجه یا بیدار شن یا ایسوس تونه نگاه کنین نه خب بخیده ما دیگه همی گفتن بیزار شدیم که همه بارمون داریم میگیم با همون مدرای امیر رحمانوف یک نقطه اساسی را که ما بگم این همی که حافظه را درآوردن هم گوسپند یادا را درآورده همه را رپر حافظ کرده هم مردم طرفدار همون همه نوشیده خوش مردم با اوسا این همی یک نقطه اساسی یک خیلی رحمانوف همی یک جون هم خیلی سکه همه حافظ تشکر برادر عزیز تشکر برای پایان دادم زیادن امروز ما саломат боши бародари азиз. Иҷа навбати иҷа бародар бигем ки Искандар аст, баъд е Искандар бигем ки бародари Абдулло, баъд бигем ки бародар баъд қати рафтан мегирем ҳамита, баъд бародар микови кия раҳмонов. салом алейкум бародар Искандар. салом алейкум Астонаев, умедворам хуб вақт ҳастед. салом ба бародарои муборис ба ҳама, салом ба мардуми ғариб. бифармоед Астонаев агар савол. бале бубин бародари азиз ки дар тоҷикистон даъво дорад ки 100,000 муҳоҷири афғона мо тавонои ҷо кардан дорем. дар ҳолати як 4-5 модари мо хона надорад, ятиш дар туалет ховай, ятиш дар пеши заҳрафка ховай, қати кӯдакош дар кӯча ховай. мо модари худмона ҷо карда наметонем, хона ҷо надорем. оё метавонад ки ҳукумат 100,000 мардуми афғонистона ҷо бита дар тоҷикистон сарпаноҳ бита? дорам тавоноира? валлоҳи қасам ку и ҳукумат ҳами як ҳамихе қудрате надорад ки як инвалида ку пенсияша 1 сомон зиёд кунад. ҳамихе қудрат надорад, валлоҳи қасам ҳами қудрата надорад ки 1 сомаша зиёд кунад. ин 100,000 мега ин бовар кун ин ба худо қасам ин ҳама як бизнеси хонаводагие ки нами ай иҷа ай уҷа ҳами давлатҳои Европа бо тага мера идгарда карда гадоӣ мекунад, мега ба ман ёрдам кунед, ман ин қадар одам овардам. ин як бизнеси як хонаводагие да. ҳами шайтон ку ҳами тоҷикистон баромада рафтагие ки дар ҳами тоҷикистон як шайтона ин аймода зурра гуфта шайтон ҳами ай тоҷикистон баромада рафтагие. шайтон ким кай бас кард шайтониша ба худо бас кардаги ҳами бас кард мумалира дидам бас кард гуфт ки бачам ва зря ба худо пушаймон шуд ҳами гуфт ма беҳуда ван кардам. хуб бародари азиз, боло рафтани нархи газ оё ин ҳукумат ин ба ин корое ки кардааст хашми мардум наметарса аз ин чизо? ака ба нигоҳи ма шахсан ба фикри ма ба нигоҳи ма валлоҳи қасам ин ҳукумат ку мардумам зин зада савор шудагиай парвое надорад ки мардум хашм дора ё хашмгин меша. дар ин фикр умуман нестай ҳукумат, дар ин фикр умуман нест. ай худаш 100% бовар дора ки ҳамин мардумат чӣ хеле кифора ҳамихе буз мекашад. ин ягон вайн тарс зарре тарс надорад. агар зарре тарс медошт, тарси илоҳӣ дар дилаш мешид, агар метарсид ё ки эмон медошт, дар ҳамон карантин ку дар ҳамон карантин ҳамон помошои рӯй кардагире ҳадди ақал 20 килоӣ ба мардум орда тақсим мекард. ака омада аз ҳамин нархи газ метарсад ай мардум, ин зарраи эмон надорад. ака тарсу субеста ӯ я беақле
همون یک دیوانه یک تیاق بگید بور مخاطب میترسه برادر اگر ایمان کو جیت که میشید اگر هم کپلیسا قطیمانی در رحمانوف کو رحمانوف هم قبول نمیکرد خونش. ببین برادر عزیز سوال سومی است در همین کانال در کانال خودی خلق یا برنامه یعنی که 5-6 نوار سریاش رو آوردم شنیدن که بود اونان دیدن شما تماشا کردین امورا؟ بله ما تماشا میکنیم نوارش ما دستگیری میکنیم بهترین برنامه‌های از نگاه شما همون نوار کمبودیش در کجا هست؟ از نگاه ما این نوار یگام کمبودی ندارد یگام با وای بگیم با وای 5 قطعه به خدا قسم یگام کمبودی نداره برنامه را لیش نه با مینه شخصی ما دوام بده این همه برنامه و کسانی که جلوت میکنن این همش همو آدمای هم طرفداری حکومتن همو 4-5 همو چاپلوسکای هستن شما ایتا میکنه شما اوتا میکنه یا پروسه با فایده شما میکنن این نوارهای شما برنامه شما همش به خدا قسم با فایده خلق یگام اشیبکه در جای ندارد. یک چیز ببین برادر عزیز او برنامه یک برنامه هست که یعنی که برای او تیار نمیشه میرای در یک جا یک چیزی را میبینی که همون چیز را بکنی در تاجیکستان یعنی در زندگی انسان یک فایده میاره 8 منوت 7 منوت درباره همون یک کوتاه معلومات و نشان دادن همون چیز مثال گیرم هم چنانی که چخیل درختار آب میتن خالتا دوران سپیچال رزینیا کوتاه بود دربارش مثال گیرم که میتونه که در تاجیکستان در که او چخیل آورا نشه هم خالتاچه را میکنه رزینی لبوی رزینه ما یک شکاف میکنه چکیده بسته 2 ساعتی لو میرزه 2 هفته 3 هفته میچکه درخت 2-3 هفته کنوش نم او خورده میسته میوه میته یعنی یک چیزایی بود که این همی راه دمیره در هر جایی که اون نوار از همون بگیم که از راه پیدا میشه اون نوار او یکی نیست که بشینی فکر کنی ما چیکار کنم و بعد برای او کار بکنی اون نوار از سفرها از راهها بگیم که دیده همون چیزایی که میبینی که اون چیز در تاجیکستان بکنی فایده داره اما ما متاسفانه اون چیزا را نمیکنیم در تاجیکستان اون نوار هم پریمویسیون کم میشه و کم ترکه کوتاه در هم بوره یا که بگیم در بوره بخطری راه بگیم استاپ لینیای راه آب دادن درخت و پرنیکو کردن نمیدونم چه زراعت کردن باغداری را چیکار کردن می راه میره چیزی را میبینی میگم کوتاه در بورش یک معلومات نشون داده چیکار کردن در کورس اون نوار خیلی برای اپیراتور مونتاژ کینو رژیسور یک کسی دیگه دوبل 3 دوبل 4 چیک کردن تاری در کار نیست درو همین یک سبب جالبی همین را من گفت زدم مینین شخصی ما استانف بخشش گفت نوای کردم تلویزیون کردم یک سبب جالبی همین طرف کسانی که جالب میکنن چون که در تاجیکستان ما امروزه 93% کوه درخت جنگل زور همه شخصی شده همه با فایده در منفعت یک نفر است که امروزه همین فسق و فسادی در تاجیکستان به حد بسیار او درختایی که شما میگید آب میچکنیم آب میدیم و یا همش زده وارد در دیسکوتک و در همین کلمبرو الان با فایده یک اویله رفته سه از همین سبب جلوت میکنن مثال اون راهایی که مثال شما سیامکا کردید مثال وای میکنید که همین راه همیشه باید آباد باشد در همیشه جا در یگان دشتی که میری باید یک جای نمازخوانی باشه من یک نوارای شما تماشا میکنم این از سببی که در وای ما خیلی گپ خبر نیست این راه هم راههای خارجی شده هم پلاکی شده نمیخوان که یگان مسلمانی که اعتقاد با دین اسلام دارد ایمان ذره ایمان دارد نمیخوان که وای صف اون کسها زیاد شود این نمیخوان که مردم بپرسد که کجا میشد این نلاک ترانسپورت ما برای چی این راههای ما نمیشد هم خیلی چیزا این جلواتای همین برای همه لیکن توشتاد نمورای شما میکنه که همه به خدا قسم با فایده خلق ما دعاگویم از یک راه استاپ لینیا داریم که استاپ لینیا اشتراف داره یا که نداره در اروپا برای چی استاپ لینیا کردگی هستن برای استاپ لینیایی که راه او رحمانوف میجی اشتراف میکنه یک تاواز دیمش راهی پولاکی در اروپا هم هست راهی به پول هست و راهی پولاکی هست ما در خریطه میدرم نشون تو میتم راهی پولاکی و راهی به پول و میریم راهی پولاکی و برمیگردیم آیو طرف و راهی به پول چی شرایط داره یعنی که برای که تو پول میتی در او پول تو در او راه چیو هست یعنی چی خیل باید تو برای داری برو بعد میبینیم که راهی پولاکی تاجیکستان چی ها داره توالتوی از شما خواهش میکنم همین نوارات هم دوام بده دستانه
ба ҳар кас гӯш накунед. И ҳамин 4-5 нафарое ҳастанд ки бовар кун агар ҳамаи ҳамиёро ҳамихе ҳисоб китоб кун ё баш адад ҳамин баянда буквал 50 надора навиштаги ҳастанд ки ман ҳамин хел мега ҳамин гӯш кун бародар Асанаев ту хубаш як вай кун ин ҳамин ҳоз дар ҳамин навор баъди ҳамин навор як ҳамихе фотошо як фотография ҳамихе мон аз мардум хоҳиш кун ки мисол ҳамин навора ман кунам ё не лайку дизлайк ҳамин кадоме вай ҳамихе пешниҳод кун беҳтар вообще хубтар аст бояд бо дар барнома ки мисол эълон мекунӣ ин беҳтарин аст мисол дар фикри худат чанд кас вай мешавад ира худат мисол мушаххас мекунӣ и беҳтарина ба фикри ман ҳамин кадом шаҳрванд кадом шахсе ки занг мезанад ба шумо ҳамира пурс ҳамин хубтараш и вообще ҳамиҷа барои ҳам персидестам ҳамиҷа персида истода беҳтарин ҳамин хулосаи хита ҳамин эфир хулосаи хита мебарорӣ ки ҳамира ма бикунам ё накунам ба вай ман и беҳтаринай ба фоидаи давлата ба фоидаи миллата давлат ки ба фоидаи давлат никунесай ба фоидаи миллата чунки мо огоҳ мешавем ки чӣ гапу хабар аст чунки мардуми мо 2 миллион муҳоҷир дар ҳамин Россия бовар кунед ба худо ҳамин 92%-аш 93%-аш ҳамаш дувор мекунанд ҳамин хака ин ҷои таҳқир нест ҳамаш ҳавлӣ мерованд мисоли аз ягон чи хабардор нестанд ҳамин 6-7% дар ягон ҷои нормална кор мекунанд ки ҳаваям бовар кун бо хабар нестанд буку ба худо мо дастгирӣ мекунем ягон вайш нест беҳтарин чизо аст як чизи дигар аст долер баротон ман сёмка мекунам яъне чӣ хел свет яъне қувваи барқ гирифтан ҳеҷ расход намекунед кӯтоҳтарин майдатарин чиз аст барои хай телевизор гирён намешавад бигем плита гирён намешавад барое ки шумо ӯ генератори калон бароиро калон кардан генератори калон мондантон дар кор аст не ки дар ҳолате ки то 12 лампочкае ки бигем ки ҳамин 20 чанд волта лампочка аст ку калон аст то 12 тара бигем ки бе ягон чиз бе ягон 4 дона магнит дар кор аст 4 та магнит ва гӯем ки 1 дона пачемники майдак дар кор аст 4 дона Астанаев агар дар Астанаев пеши гапта агар дар Тоҷикистон ҳамин магнита ба мефурӯшем момали ира магнитора бо момали ба паспорт нафурӯхта ози бихарен зарани магнитора 4 та магнити ҳамин куни магнитофон аст ку 4 дона дар кор аст бисёр не ва 1 дона пачемники майдак пачемник дар кор аст месозен ку якта генераторчаи майдак 24 волт ток метаку якта усилителчаи дига ки амо тока мегира генератор қуввара зиёдтар када мета барото то 12-13 лампочкара дар хона ҳавли дуруни хонаотон да метонед садо ам надорад ам хел далаби тирзатон амура мемонен ку симора мекашен ам хонаотон поли рост дига свети момаил даку маҳтоҷ ам намешед бовар ки ба худо қасам агар ҳамин Тоҷикистон ку ай ҳамин 5 поён агар ай 5 поён ҳамин агрегат бисозанд исн то границаи Узбекистона иснш то ҳамин калоч Тоҷикистона ҳамаш агар агрегат бисозанд ҷои свет кунанд ку Тоҷикистон и то бесвета ира то вақте ки ҳамин ҳукумат дар сари қудратай агар ҳамин ай тамоми дунё свет вай кунанд падешка кунанд ака кӯмаки пулию молӣ пес аст кӯмаки свет кунанд мо свет бесветем чунки то рӯзе ки ин ҳукумат дар бораи свет алоҳида гап мезанем бародари азиз иҷо одамо истодагиян қабул кунем иншоалло бале вақти шуморо намегирам бале як чизи дигар гуфтанем ки ҳамин иззат амон ҳамин ёди мардум фаромӯш шуд бародар ҳамира як барнома кунед ба худо дар дилҳои мо ҷо ҳамин бародар як барномаи хуб барои ҳамин ташкил кунед мешава рӯзеш мешава барои иззатамон барои на танҳо иззатамон барое ки мардум уже як вае ки мешавад аймода мерад дар дуруни зиндонҳо бисёр иззатамон дорем як дона не як гала иззатамон дорем иншоалло ки барои ҳама бале бародар як гала дорем ки аёди мардум ҳамин оҳиста оҳиста фаромӯш шудестай ба худо ин коре ки иззат амон кардага ин бояд қаҳрамони халқи тоҷик бояд ира унвон битиям бародар чодраво каромат шарипов и иззат амона бояд қаҳрамони халқи тоҷик битиям ки дар ҳамин мардуми тоҷик ягон зоти одам то ҳамин дастихпор ҳамихел виручат кардагӣ нест хизмат кардагӣ нест ман айнан анам пешниҳода кардам ки дар рӯзи мурдани каромат шарипов бояд як ёдбуд як
як ҷаласа як барномаи калон созем ки бояд бирасонем дар ҷомеа ки мо каромат шариф фане мо балки як бигем ки ҳимоягари 2.5 миллион муҳоҷира аз даст додагӣ ҳастеми ҳукумат қатл кард. На ин ки каромат шариф 2.5 миллион муҳоҷира умедша қатл кард. На ин ки иззат амона зиндон кард. 2.5 миллион муҳоҷира умедша зиндон кардаги аст. Як иззат амон ба худо ҳамин иззат амон умеди 2.5 миллион муҳоҷир зиндон аст. ба худо қасам дарди дили мардумо гуфти ака. Сарпанои 2.5 миллион муҳоҷир зиндон аст. гӯё ки нами 2.5 миллион муҳоҷир дар дохили зиндон ҳастанд. На ин ки иззат амон. бале вақте ки сарпаноҳи ӯ умеди ин мардум защитаи ин мардум қувваи дили ин мардум боварии ин мардум ки дар дохили зиндон бошад пас инами 2.5 миллион дар зиндон ҳастанд ино ҳозир дар айни ҳол. бале бародар ҳамин гуфтанем ки тамоми мубориза хоҳиш мекунам як барномаи хубе барои ҳамин шахсони бузурги миллат кунед ки дар номи таърих монад дар ҳамин таърихи халқи тоҷик чӣ хеле ки исмоили сомонӣ буду сомониён буду ҳамин хел дар мардуми таърих бояд ҳамин хел бай шавада. мо ҳамира саломат бошед зинда бошед. худо нигаҳбонад бародари азиз. шумо метавонед аз ютуб моро пайгирӣ кунед. дӯстои азизам кадоме ки дар ин канал обуна нашудааст обуна шавед. иншоалло ки лайк дизлайку фарқ надорад. ҳама вақт дар ҳамун мавзӯъ фикру назартона нависед коммента. аз шумо хоҳиш мекунем. хуб ба ҳар ҳол бародар искандар метавонед ки шумо моро аз ютуб дигар пайгирӣ кунед. азизане ана бародари бигем ки абдулло салом алейкум. салом алейкум ака. ва алейкум салом. умедворам ки хубу сиҳат саломат бошед. гӯш дорам ака санаю гапо беҳтарин чим бародари азиз бародаро гуфтанд. ҳукумати тоҷикистон даъво дорад ки ман 100,000 яъне ки мардуми ҷангзадаи афғонистона дар тоҷикистон метавонем ки қабул кунам. дар ҳолате ки мо агар наворои кӯҳнатари худмонро қафо занем агар тамошо кунем модарои мо дар дохили туалет хованд. мо тоҷикистонӣ ба паспорти тоҷикӣ дар дохили туалет ховем. ӯ афғона дар куҷо меховонем? ман ҳамира фикришта задам ки туалетам бандаи ки афғона дар туалет ҷо битем биховон кунад. туалетам худмон ховем. куҷо да ҷо мекунем ӯро? чӣ фикр дорӣ худо? аслан и ҳукумати мо ҳукумати мо ҳамин президент ҳамин хубсифат ира президент шама гуфтан айба и дар хунаш хуни талбандагӣ ҷо гирифтагиай и ҳар роҳ мекунад ки чихел талбандагӣ кунад ай дигар давлату ҳукумати мо беғарзи мирғбонӣ мирғамбонӣ карда наметавонад ки ҷо қа халқа чӣ мекунад халқи мо ҳамқа таҷовузаш кардагиан ҳамин халқ тоҷик халқи мусулмон ҳамқа таҷовуз кардагиан ки охир ҳамин шаҳр берун 100 метр уса и халқ бахудо ранги гову гӯспанд зиндагӣ доранд қашоқтарин ҳамин тоҷикистон қашоқтарин давлат як муҳоҷири хича ҳуқуқша чӣ карда наметавонад ай ки ҷо меорав афғона 100,000 одам моро мехронанд туалетам бандай худмон ховем дар туалет ақаллан туалети холӣ ҳам надорем ки бигем ки хайна афғон дар инҷа зимистон да хов мекунад ӯ дар туалетҳо ҳам худмон модаромон ховад. ҳамин бародаро ҳаминҷа қайд кардан 100% қайд кардан фикре ки ақидае ки ҳар як тоҷике ки ҳаст фикри ақидаашон ҳамин яганд ё ҳамаш коршон талбандагӣ ё худнишонтӣ ки дигар давлатҳо ягон сум ёрдам кунанд барои чӣ ҷебаки худшон барои ёрдам нест ё барои ягон фикри ёрдам нест. ин оборот меоранд 100,000 биёянд. мо розӣ мо меҳмондӯст дорем халқи тоҷик беҳтарин халқе ки дар рӯи замин аст меҳмондӯсторо чи халқи хубае бародар дай гап шак надорам ман дай гап ҳичи намегӯям 6 сола ӯ дар уҷа бояд 4-5 сол бестанд то ки ватаношон як баланс бигира бояд баргардан 4-5 сол охи куҷо да ҷо мекуна ёра ин ай пеш зимистон ака астанаев
гуфтастан ё ин фикра накардоран ё фикри оқибатшон охиршон накардан ин фикр ки надоран ки оқибати чӣ мешавад чӣ таҷовузгарӣ мешавад дар дунё чӣ даздеву офато мешавад баъди ин барои ки ӯ бечора гашта намемонад ӯ чӣ кор мекунад маҷбур аст барои даздӣ кунад маҷбур аст барои ягон қашоқӣ кунад ин одамкушӣ кунад ин ҳамааш айсоби ҳамин так кӯдустон ҳамааш гушнақ аст ин айсоби қиссаи худшон аст бародар ман як сухан мегӯм аслан шояд ки баъзи инсонода сахт бирасанд яки сахтам бирасанд ман мегӯм хеле вақт гуфтанӣ будам аммо нагуфтам рӯзе як наздики ман дар бозор буд ва ҳамроҳш видеовизов суҳбат кардам рафта истодааст дохили бозор рафта истодааст ҳамроҳам гап задеста ҳамин гӯдакҳо медаванд меянд кампир меояд калон меояд мусафед меояд пул талбида истодааст як сомбуте гӯдакҳо меянд як сомбуте ман гуфтам ки ин қадар гуфтам дар тоҷикистон гуфтам мо пеш будем мисол ҳам гӯдакҳои лӯлиё меомаданда пул бите гуфта ман гуфтам ин қадар гӯдакҳои лӯли бисёр шудаи дар тоҷикистон гуфтам ман ки гӯдакҳоро намебинам овозша мешнавам медавам я мега сарте бес мега усбра надорум гуфта рафтеста ман гуфтам битеха ягон сумуш бите ана гу ҳозира як чита мети ҳамаш мея гуфтам ин қадар гӯдакҳои лӯли бисёр шуда гува ка киме ҷо гирифти гӯдакҳои лӯли ман гуфтам нишон бите ба худо ку мега ки дар тоҷикистон лӯлиё бас кардагиан талбида намега тоҷико сар кардагиан 100% мега бас кардагиан дар бозор кампиро дар кӯча рафтеста мега нишонат битам гуфтам о рафтеста нишон додеста ку кампир истодагӣ мусафед истодагӣ занако овар ки як гӯдако ку дар бозор давидестан ясм бите сетката бардорам ясм бите мега лӯли нест лӯли баска талбидана изо кашид лӯли мега ки охи чӣ хел ман ай талбанда биталбам бо лӯли мега ай одам металба ки ӯ дора лӯлиёзи хонашонда бас кадан талбидана мега ҳаме қадар бовар кунед бисмиллоҳи раҳмони раҳим қасам мехӯрам ку ҳама одам қатъи ман як ним соат гап задам дар ҳамин байни ним соат ку бовар кунед як 30 зиёд гӯдак дита сета меоянака як 30 зиёд гӯдак омадаги пешаш дар дохили бозор ки пул бите гуфта акам калонош қатида гӯлак калонош як 30 зиёд омадаги ҳамин як 40 минут гап задем намедонам ҳамин қадар гап задем дар ҳамин 40 минут бигем ним соат зиёдтар қариб як 30 одам наздик шид ҳама одамда ки пул бите гуфта мегӯ чӣ ба ин қатида наздик шидеса мега кам тариҷа салиқи пуши агар ку мега поли рост мегам ҳуҷумат мекунад гап тосад боид акаса ман он шаҳри шанбе зиндагӣ мекунам ман як ҳафта шид 10 ҳафта шид 10 рӯз шид омадам ай шанбе омадагӣ ман дар ҳамин москваям гап тосад боид хеле зиёд шуда ки ай шаҳр берун беҳад вазъиятҳо безебои халқ беҳад вазъиятҳошон безебои ин бо нархи наошон дар потолок аст бародар нархи ки боло рафта истодааст нархи газ мисол дар рӯз фора 3 бор амалиш кестан 4 бор ҳамин инсоно аз хашми мардум натарсидестанд ки ино тарафдор гум кардестанд дигар мардум дарё бовариш гум мешавад шумшон мебинад дастгирӣ намекунад дар дигар ҷо аз ҳамин чизо наметарсанд ино ака астанаев ака як сол ним сол дига боварӣ доранд ки айдастон чизе ки биёяд таҷовуз чӣ коре ки биёяд айдастон чӣ хеле ки бихоҳанд мекунанд барои чи як сол ним сол дига доранд баъд як сол боварӣ умеди комил дорам ки баъд як сол ним сол пас дига халқи тоҷик хела пеш рафтагия метавонад ҳаққи худаш дифоъ карда ӯ момент баъд тарсиданашон мумкин аст ҳозир то як сол ним соли дигара ё 100% боварӣ доранд ки чӣ хеле ки бихоҳанд барои ҷебаки худшон ҳамон кора мекунанд ташаккур саволи охирон дар анами канал як барнома мешавад шунидан кай бувад монанди дидан яъне ки чизое ки он чизое ки дар инҷа ҳамун чизо рушд ёфтагӣ аст аммо дар тоҷикистон ақли мо намегирад ҳамин чизоро мо бикунем барои зиндагимон истифода барем ҳамин чизоро ман нишон метавам шунидан кай бувад монанди дидан ҳамун барномаро худ тамошо кардагӣ бародар ягон таша ака астанаев гапа ҳақ шаблон дидагиш нестам неки ман ҳамин шинидам обязательно медром иншоллоҳ баъди ҳамин барнома тамошош мекунам ҳамин рӯз иншоллоҳ мефаҳмам неки ман боварӣ комил дорам ки ба акай астанаев шумо чӣ коре ки мекунед дар ин роҳ рафтагӣ
барои халқем, барои роҳ рафтагӣ, барои бародарои исломем, барои кадом бародаре ки надидааст, кадом инсоне ки надидааст, қадар баровардагӣ нестам, 5-6 та баровардагӣ ҳастам дар айни ҳол шунидан кай бояд монанд дидан рақам мондагим 1 2 3 4 5 ҳамора бидроен тамошо кунен ва баҳотона яки дар зери ҳам комментош бинависен ки ман ҳам барномаро давом битам ё ки давом натам. беҳтар бовари калон дорам ки акаҷон чизи барномаи хубе, иншолло хубе, пеш бурдам бия фикри ташаккур бародари азиз токи дигаро нигабон. охирон гап сухан ман истеъфо хуксифат Эмомалӣ Раҳмон истеъфо биро барои худат бирра ба ҳами озодӣ нобехт ҳами хуни халқ ҳама киди басак 30 сол хуни халқ ҳама киди дар тамоми ҷо нишон додӣ дар тамоми ҷаҳон пасттарин сифатта нишон додӣ истеъфо озодӣ ба иззат ҳамон мо иззат ҳамонро фаромӯш накардем фаромӯш намекунем фаромӯш карданӣ нестем мо бо иззат ҳамонем иншолло чие ки шавад мо бо иззат ҳамонем худо нигаҳбонтон дар амони худо бошем худоҳофизат бародарои азиз ҳатман лайк дизлайк подписатсияро фаромӯш накунед ҳам барномае ки шинидан кай бояд монандидан як бор бидроен аяк лав бигем ки чӣ кор кунем тамошо кунем иҷа ростӣ бародар Абдусаттор ки биромадагӣ буд махсуми Абдусаттор ҳами махсуми Абдусаттор иншолло ки бародар шумо ҳартон пешқафо будем иншолло ки як пирсем ҳол аҳвол ша. Салом алейкум бародар махсуми Абдусаттор. ва алейкум ассалом сози ака тинҷи саломатият хуба иншаалло бародар. ташаккур зиёд умедворам ки шумо хубу сиҳату саломат бошем. бубин бародари азиз дар ҳолате ки модарои мо дар дохили туалет хованд модарои мо дар кӯча хованд модарои мо дар оғло хованд мо ватан давлат ҳукумат шида модари тоҷикистонии худмонро сарпаноҳ дода тонистагӣ нестем дар ҳамин тӯли 30 сол ки дар кӯчаҳо хованд мо метавонем 100,000 муҳоҷири афғонда сарпаноҳ битем дар тоҷикистон ин тавоноиро дорем. Эмомалӣ лоф зада гуфта истодааст ки 100,000 шама қабул мекунам. бародарҷон бовар ки ба худо қасам 100 нигоҳ карда наметавонанд ҳамин мардуми худмонро бечора гуфти хеле бародар ки модароро мебинӣ дар оғло хованда дар кӯчаҳо хованда дар туалетҳо 100 нафар чаҷо карда наметавонанд ӯ бародар просто ӯзе намедонам сумиш нарасидаса талбинагӣ бояд бибироя ӯ дигар давлатҳо бояд помощ бигира ӯ ба фоидаи ӯ ҳам намераса ҳамун мисол сума металба дар ҳамун мисол одаме ки меёранд дар ҳамун ҳам даже намераса бовар ки ҳамун сум бародар ин ҳамаш гапи чапа бародарҷон ин ягон Майдуси Рамонов ягон кор намея бародарҷон бовар ки ба худо. хуб саволи дуюми аст ки ҳамин ҳукумат аз хашми мардум наметарсад ки мисол любой корхоҳа карда рафта истодааст. ин имрӯз газ бигем ки 8.5 қариб 9 сума хистааст 1 литр газ дар ҳолати бародар ин газ оли савзӣ намедонам 50 дирам ба ёдам буд 20 дирам ба ёдам буд ба фикрам 20 дирам ин қадар хез 10 сомон оли агиҷо газ акадам як ябора 15 сум ина бародар ин мардам просто намедонам ай чӣ метарса ин ба худо намедонам ин ё ки ҳам гуфти ҳамун акай Муҳаммад бо ки ҳамара мар кардагиан намедонам ё ки ба худо намедонам ёра дигар чӣ мегӯй бародар хайр мозид бо мумкин ягон қапас ӯзе бедор шавам. саволи сеюм бароям ка бародарҷон ҳам чиётон мавзӯътон мақсад ҳамин баромадотон зиёдтар чидам гира акаҷон хеле хуб мешавад бародарҷон. иншолло саволи сеюм дар ҳамин канал як барнома шунидан кай бояд монанд дидан яъне рақам дора 1 2 3 4 5 яъне ҳар як серияшда як рақами мондагӣ наворо кӯтоҳанд 8 минут 7 минут 10 минут як хелиш 5 минутай кӯтоҳтарин навор аст. хуб дидагием бародар ура ҳам дар бораи ки дарахтора чӣ хел ов метавонанд баъд як намуди дигаст ки дар бехои дарахтҳои хел пӯстои дарахт ба пӯсти дарахт хеле ба фикр майда кагирез мақсад рехтагӣ буд ма ура дидагием акаҷон 100% наворот акаҷон ягон камбудӣ надора бовар кард ва ёда бисёртар шава иншоалло хеле хуб мешавад. яъне баъзе одамо мегӯянд ки качествои наворот пастай бояд тура хеле оператор съёмка куна мега баъди хеле дубл 1 дубл 2 як та дигар режиссёр бояд боша мега
сценарий бинависад мегӯяд 4 та актёр дига дар кораи дар пешат мегӯяд баъд ура монтаж кардан дар кораи бояд мегӯяд ай пара вандам омадест ай пара терминатор мегӯяд дар дастуршам хел байни истодагӣ бояд ам хел мегӯяд съёмка кунӣ мегӯяд качество буша хираи съёмкат мегӯяд хели камерои хели калон айку кино съёмка мекунам тар қати съёмка кардан дар кор мегӯяд шумо чӣ назар доред? бародарҷон 100% ягон камбудӣ надорам. ма байнами телефон тамошо кардагим. бародар ман байнами телефонам съёмка мекунам. Ҳар ҷое мерам, ҳар чизи камбудиро мебинам ку байнами телефонам хел мегирам, гирёнаш мекунам барои шумо, барои мардум. Ман барои ура ягон чизи дига не, то ки бибинам мардум аз аму чизе бигира ва чизе буомӯза. Як чизе аст ки як дарс бигем да, он чизе ки шояд ки мардум мо тасаввур надора, ира бибина буга без амира кардан дар кор аст мисол. Ҳамун барои истифода бурданаш. Байнами телефон мекунам бародар. Ягон качество бигем ки баланду паст не, инами телефон қати. бародарҷон камерои хеле бақувват қати бура съёмка кунем. Баъд мега наҷм бародарҷон бояд беста. Чӣ фикр дорен шумо? 100% ягон камбудӣ надора бародарҷон. Ӯ иншаалло бо дар ояндаи Тоҷикистон иншаалло давлати нав сохтем, иншаалло бо ҳукумати нав сохтем. Ӯ кори бори ки кардаса акаҷон ӯ дар кор мешавад. Давлат асос кунем ба ягон камераи соз мегирем ба айсар съёмка мекунем. Не бародар, мақсад ӯ камерое ки мекунӣ мисол нашоти ҳама чиза ишон мети акаҷон и дар ояндаи Тоҷикистон иншаалло дар кор мешавад бародарҷон. Барое ки мисол мебинӣ дар як ҷо бо пага меояд дар ҳамн давлати худат мақсад мекунӣ иншаалло дар ҳамн миллати худмон иншаалло бародар 100% ягон камбудӣ нест. ӯ одамое ки менависанд ӯ хел ӯ ҳамаш мақсад ҳамаш ҳам чоплусои ҳам Раҳмоновай Алисакои Раҳмоновай аҳамия нати акаҷон 100%. Саломат бошӣ, ташаккури зиёд бародари азиз. Алло ҳифзит кунад бародар, алло доимо ба пеш акаҷон. Саломат бошӣ, худо нигаҳбонот шуморо ҳам ҳама вақт. Дӯстои азизам, ҳатман ин навора падилед лайк, класс, дизлайк ин чизоро фаромӯш накунед ва фикр назари солимтона дар зери комент нависед, то ки бигем ки кадоме ки шунидан кай бувад монанд дидан, яъне ки ман он чизе ки ман просто бугум шумо дагар ёра ку шумо мешнавен, ман ура кӯшиш мекунам нишонтон батам ки шумо нашнавен бибинен ӯ чиза. ҳамин хеле як барномаи кӯтоҳка гирифтагим, навораи 8 минута, 10 минута, 5 минута назар ба ҳамун мавзӯъ бигем ки чӣ мешавад, чанд қадар мешавад. як хелеш ним соат аст, 20 минут аст. ҳатман тамошо кунед дӯстои азиз ва зери комменти анамун наворо бигем фикр назартонро нависед. давом битем ё ки натем. хуб бародари азиз ана Юнус, салом. бародари Юнус, салом алейкум. чиҷоида тези бад рафтести? ба ҳар ҳол бародар бигем ки чӣ кор кард биромад. бародар муҳоҷир, салом алейкум. салом алейкум бародар Астанаев, умедворам хуб ҳастед бародар. ташаккури зиёд, умедворам ки шумо ҳам хубу сиҳат саломат бошед. якум бора бо шумо суҳбат мекунем бародар. бисёр бигем як иқдоми хуб гирифтем ки бо мо суҳбат мекунем. бибин бародари азиз, ҳукумати Тоҷикистон даъво дорад ки мо 100 000 муҳоҷири афғона қабул мекунем. мо беҳад хушҳол ҳастем, беҳад хурсанд ҳастем. мо тарафдори на ин ки 100 000, мо тарафдор ҳастем ки тавонои 1 миллион дошта боша, 1 миллиона қабул кунад, то ин ки имрӯз дар сари бигем як ҳамсояи мо як мусибат, як проблеми бигем внутренӣ дорад. баъзе инсонҳо намехоҳанд дар проблема аралаш шаванд, яъне ки мехоҳанд як оромтар бошанд то ором шидан шунанд. ма тарафдорем ки миллион қабул кунад, як хел 100 000 не, миллион. аммо дар ҳолате ки мо модарои худмон навороро мебинем, хитон мебинем, дар бозоро талбидестанд, хона надоранд, то дуруни туалет омадаги хоб зиндагӣ мекунанд. модари мо ки мовори мардакора ҷавонора зоидаги инсонҳо дар дуруни туалет зиндагӣ доранд, дар кӯчаҳо хованд қати кӯдакошон модаро. мо афғона дар куҷо ҷо мекунем бародар? чӣ фикр дорем? тавоноӣ дорад ҳукумат ҳамонро қабул кунад? ака ҳукумати мо чӣ бане тавоноӣ дора, ай сабаби мардума мисли ғуломсифат кардагай ҳузур мехоҳам. бо манам як халта мегирад, лимча мегирад, хона ба хона мегарда барои ҷанг гирезаҳои Афғонистон мақсад бо ҳам талбида мегарданд. ним ҳам гуфти гап чи ними пӯш ҳам ватани худаш мебора, бо ними дигар чӣ хар шавад, бо авсуно буталбо. охи майли талбиданаш бародар, майли фарз кардем рафт талбид, як одам нонуш дод, як одам пулуш дод, овард хӯрон.
гап дар сари хурдани нест, гап дар сари сарпаноҳ додан, яъне имрӯз пага зимистон аст, ӯро дар куҷо ҷо мекунад меховонад? дар палатка намешавад тай барф дар хоб кунад? куҷо дар ҷо мекунад? ما ягон тоҷира бо ягон тоҷироро мега ки инҷа ягон ангар бисозе. охи вақти ангарсозӣ ҳам дидаш то куҷо успед намекунад. ҳанӯз ҳам созам ангара барои 100,000 одам ангар сохтан, магарам 3 соли дига дар кора ки ба ӯро ангар бисозӣ. ба стили Раҳмонов, ба темпи Раҳмонов. ما هم 15 ساله بودیم و که رسیه اومدیم دیگه روسیه و رحمان فقط سیستم هم تاجیکستان هم نیستیم که هم رحمان رو ببینیم سیستمش هم چیزی میبینیم ки ба дар тоҷикистон нархи газ дар як рӯз метавонад ки 3 бор тағйир биёвад. мисол 8 сом, 8.5 сом, 8.40, 8.50 то 9 сома тағйир мешавад. дар як рӯз 3 бор нарх ҳалиш мешавад. оё наметарсанд ай мардум ки мисол мардум хашмш меояд, бад мебинад, мисол як давом мешавад. ира бинда бародар Астанаев ҳамин системаи диктатурӣ ҳама вақт долга намекашад. тамоми диктатураи дунё 28-30 сол 26 сол ҳукмронӣ карданд, мардума зулм карданд. баъдаи 28-30 ба мусибати болошон омад, аммо Раҳмонов ҳам болош мусибат омадагӣ ҳастай, бо мусибати пурра омадестай болои Раҳмонов. барои ҳамин тоҷикистон фасодтарин давлати дунё, чизи системаи демократӣ уже ҳамин системаш рафтасай. назари ман ки ай мақсад муҳоҷир ҳастам, ай дури ман ҳамин чиз нигоҳи ман демократияро проституткаш дар тоҷикистон аёхи фасодтарин демократияи дунё ҳамин тоҷикистон ай. ин барои чӣ хелай бародар Астанаев? барои он ки тоҷикистон монополияи сами опасни веши система, это система монополия. бале гулак зана ҳомиладор мешавад, барои духтур меравад, барои ҳомилаш гуфт ки ҳамон гапо то таваллуд кардан шавад, барои гулак визиятка метавад. гулак таваллуд мешавад, дар балниса визиятка, балниса бировардан визиятка, то хонаш меяд визиятка, то гудак мактаб меравад визиятка, садик меравад визиятка, калон мешавад визиятка, студент мешавад визиятка, кор мекунад визиятка. ягон ҷое нест ки бе визиятка корот буд шавад. ягон ҷое нест. бале барои ҳамин бародар сами балнои системаи ҳама вақт ҳамин балнои система долга намекашад. вале баъзе одам мегӯянд ман намедонам решааш сахт шудага, ситумиш сахт шудага, қаврш сахт шудага. ӯ сахтӣ надорад. барои чӣ ки дарахт пир шавад решааш мепусад, чапа мешавад. калони бад шавад решааш мепусад. ӯ реша пусидагӣ аст. ин тамом шудага. барои ҳамун як барнома ман 100,000 афғона меёрам тоҷикистон, пас намедонам ин кор мекунам, шояд бикунад. ба дили ман не ака биёра, мо против нестем. ака як кас нон додан, мо греза будем, рафта будем Афғонистон. гуфти гап чию? гап давай неста. ман бародарам, бо тоҷикам, бо майла биёну, аммо салоҳияти пурра бикунад. шон дуруста майла шохи айдаш бироя. ман метарсам ки 100,000 мебарам, бо шармандагӣ мекунам, бо ягон кору бор мекунам, аммо агишнагӣ мебарам, ягон чишон мекунам моро. вале афғон мегам Афғонистон хубтар буд, бо бармегарда меравад. давлат мегам ҷангзада соз меяд, толиб дар пеш янун мепарта, мегам айра хир гушнадам. вале ин Раҳмонов ҳам мебинад дар назаршон толиб авлиё метавад. ай толиб ганда толиби бейнароқ ахиза мега толиб бо тарафҳои хубӣ дора, мега паҳад надошта. خب برادر سوال سیمی است که در همین کانال یا برنامه است شنیدن که باید مانند یگان بار تماشا کردگی هستین؟ کامل بوی برنامه تو تماشا میکنم اکا مبارک. نگاه شما برادر از بعضی انسان‌ها میگن نوارات میجنبه باید نجنبه، نوارات ها مثال گیریم باید خیلی کامera را مونی، باید سیمکا کنی، رنگ دیکترو بودی کاسمو پوشی گاب زنی، باید خشرو کنی خطا، آنا پرچوسکا کنی، گل کنی، لاک کنی، باید تا اپراتور باشه یک آدم دیگه خیلی چواک علابلا داشته باشه، زنا دوبل یک دوبل دبگا. و هم خیلی تفسیر دادیستن. چی فکر دوری؟ من فهمونده استودم اودا کی برنامه است که این سری دستکی است. هم راه دمیره یک چیز را میبینی و چیز در تاجیکستان نیست، همون را میگیری در برش گپ میزنی، برای مردم نشون میدی، تفسیر میدی که استفاده برای نظامی چیزا، برای آینده وطن زندگیتون خوب شده.
بله درست کرد. حالا این رحمانов اگر هوایی گوه که من 2070 سال سویت اومدم باور میکنم. میکنن بخیر برادر یا خیلیش فراموش که اگه خیلیش چند ساله شده اگه میگه که این 70 سال میشه میگه اون هم میدونه که تو 70 سال زندگی نمیکنه خودش. برای این هم خیلی کم اصلا برادر هم میره خیلی تلفن شده میگه سیمکه میکنه اگه برای کمک در کره یک کمک مالی در کره او اپاراتوری که شما میخوای او قیمت او ارزش اما که خدمت همین گپ زدن باور که من همین چیز سیاسی فکر میکنم بهترین خدمت بالای این ملت مظلوم شما کرده والله بالله تعالی قسم میخورم این خدمت شما کرده خداوند نگاه کنده یک قبیله را ظالم آفریده این سرزمین و یک قبیله یک قوم دیگر را یک چیزی دیگر را فرار از وطن شید فهمیدی انا که نگاه که این فراریا مقصد که این آدمایی که مظلومند در این سرزمین ظالما بالاشون فراری میکنن این فراریا اینها را مقصد بیدار کردن اینا یک 30 سال خواه بودن این ملت 30 سال قدی 30 سال خواه و اون دیگه چی میگی یک روز برادر در همین گپ یک انسان در مسنج میبرویا همراه ما صحبت میکنه بعد میگه کی بس کنین میگم چرا بس کنین میگم گپ زنی را بس کنین ای دستون هیچ نمیاد گفتم خیر من هیچ نمیاد اوخی میگه خیلی توکای گپ میزنین میگه یگون عمل ندارین توکای گپ میزنین گفتم میگه کی نه چند سال 6 سال 7 سال میشه گپ زدین هولی هم گپ میزنین گفتم کی بسش کنم گفت ها بسش کن گفتم مایلی با یک شرط از همه 6 سال گپ ایمت یگون گرم یگون چی فهمیدی گفت کی نه گفتم تو فهمیدی که همین رحمانوف دست دیکتاتور است گفت که نه نفهمیدم گفتم منو کی که تنم فهمی که همین رحمانوف دست ما بسش میکنم تو نفهمیدی بسش نمیکنم به این مصیبت سخت هم دیگه بالای ملت به خدا قسم این مردم 30 ساله 15 سال رحمانوف این مردم فریب کرد قمانداناش فریب کرد و گنرالای میگم که آدمایی که تاجیک بودن در اصل تاجیک بودن افسیدای همینا اینها تاجیک بودن و در پارلمان با نظر کنی برادرها من اینجا ملت پرستی نمیکنم برادر خلق ازبک لقب یا برادر هستن اما گپ در باره سیستم این سرزمین میره من نمیگم همه تاجیکستانی هست میگم شما نظر به همون پارلمان کنید اینها کیان ای کجا اومدن کجا شدن قماندانای تاجیک برای همون این ملت برادر وطن یک چیزی است که مثل یک جنگل بگیم یک جنگل اگر در جنگل علاو بغلطه در اونجا دیگر روباش هم میسوزه شیر هم میسوزه اسب هم میسوزه خر هم میسوزه گاو هم میسوزه چی جانداره که در اون درون است همون میسوزه وطن بگیم مثل نمو جنگل است اگر وطن کی سوخت در اونجا قلق است قطغن است تاجیک است نیمس است روس است فرق نداره کدامی که در وطن باشه او همش سوخت مهم نیست دیگه در اونجا وطن سوختن در نمیگه به ما تاجیکاشو بسوزونم قلقاش یا طرف مونم او وطن سوختن در نمیگه به ما قلقاشو بسوزونم تاجیکا را یا طرف مونم وطن مثل نام یا جنگل در میگیره اگر که وطن کی سوخت در اونجا همه میسوزه همه نه وابسته از ملت دینت کافریت مسلمانیت نمیدونم خریستیانیت کاتولیک همه کی سوخت جورکو همه میسوزن همین وطن طرف قشاقی اومد همه قشاق میشود تاجیک هم قشاق میشود ازبک هم قلق هم قطغن هم لقای هم روس هم نیمس هم همه در آن وطن بدگی قشاق میشود سویت نیست این امروزه حالت 30 سال کدام احوالی که اگر مردم تاجیکستان یا هم تاجیکستان در کدام سیتواسیون کدام وضمینی اومد کو در سر قلقم هم وضمینی بود در سر قطغن هم لقای هم تاجیک هم ازبک هم اویغور هم ارگوتی هم روس هم کدام ملتی که در تاجیکستان زندگی میکرد همین پرابلم سر همون بود همون پرابلم همه ده اینجا جدا کردگی نبود پرابلم بسویتی همه بسویت گشنگی همه گشنگی جنگ شید همه در داخل جنگ موندگی بود ده تقسیم شید ده تقسیم در بینش همین خلق موندگی بود امروز انامی مردیکاری است خلق هم مردیکار است در روسیه قطغن هم لقای هم همه تاجیک هم فرق نداره روس در روسیه خودش مردیکاری اومدگی است ای تاجیکستان روس است میگه که من روس کیم
روسا میگه که ما فرق نداره تو پاسپورت تاجیکی داری. یعنی که او انسان روس مردیکاری اومده است در روسیه ای تاجیکستان وطن خودش مردیکاری اومده است. یه چی میگویی او را؟ ما یک چیز ذکر کنم برادر از سنف ما یک چیز شتگی بدیم نمید معرکه نیو خیلی همین خدمون شتگی بدیم 10-15 نفر بدیم بعد گفت در باره همین مخالفین رفت من همین را به مردم مثال گفت زنم که همین چگونه ما باید همین مخالفین گوش کنیم و مخالفین رو نگردونیم دل مانده نشویم برادر. وقتی که ما اونجا شنیدیم برادر رو خیلی بسیار روسیه دادیم بعد گپ دوباره همین مخالفین رفته که مثلا اینو یک برادر گفت گام میزنن من گفتم برادر 30 سال این ملت خوب بود یک ملتی که خوب وای او را خزوندن به 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال نمیشه برای چی که بالای این خودش در اصل یکم ملت خوب وای دوم ملت تجاوز میشه سوم حقش پایمال میشه چهارم حقش برده میشه دزیده میشه پنجم یک گروه اومدگان بالای این ملت با یراق که مقصد چی کار میکنن هم کار انجام میکنن پس این ملت خزاندن مشکله برادر گفتم شما مخالفین ناز بفهمید نگوین او هیچی ندارن او مثل اینا بندید نیستن او یک گروهی سالم فکرند فکرشون سالمه عقلشون سالمه سالم فکرند انا او که اومدن مقصد این ملت ای خوب بدور میکنن که مقصد خیلی اینا ما بدور شدم برادر اینا برادر روز گفته که یا گام میزنن این ای سال ای من کلون است نگاش کن که مثلا 5-10 سال ای مرا کلون ای گپ فهمیشش ای من پایان تر کرد پس ایرا بدور کردن مشکل ای هزارها مویدین برادر مویدین کبیری را بیار بدور نمیشه هزارها برادر شهید عمر علی قوت بیار بدور نمیشه من هم مقصد که برادر ویدیوش همه ببینیم باور کن اشک میوه برای هم برادر عمر علی قوت ویدیوش همه ببینم اشک میوه که این گونه ملت خیلی رمون داشته خیلی مقصد اشکارا در مثال خیلی هم رسید ما برادر فقط آدم جوان بدیم بعد مردنش اول یک قهرمانش میگیم فقط بعد مردن او را قدر میکنیم در زندگیش نه بله پدر من پس من این روز اومدم با خلاصه خودم اومدم که من این روز باید با همین برادرای مختلف باشم که فردا عاقبتم وای نشه و من فرزند دارم چگونه فرزندای من چی میشن عاقبتی این حکومت والله قسم میخورم والله بالله تعالی این حکومت عاقبتش گرفتن گیره این ضرر به فرزندای ما میبیاد باور که فساد بالای فساد میشه تشکر برادر عزیز تو که در دیگران هم ان شاء الله سخن طبق خیلی زیاد صحبت کردید خدا نگهبان است ان شاء الله که خب برادر عزیز انا یونس سلام علیکم سلام علیکم برادر هستن خوبی سو سلامتی و خوبه و تشکر امیدوارم که شما خوب هستید سلام خدمت میرسونیم به تماشابینان موضوع درباره چی هستن موضوع درباره اون است که امام علی رحمان میگه که من 100,000 مهاجر افغان یعنی در تاجیکستان میتونم جا بدم در حالاتی که نوارون هم میبینیم مادرای ما در باطن در اینجا بگردیم گشنه و تشنه و با 100,000 نه من طرفدار مثال گفت من خوشحال میشم که این اگر 100,000 آدم اگر بکنه اگر سرشتش بره بخدا یا جوان تشکر گش میگیم نه چیز جو میکنه کجا در جا میکنه در تاجیکستان جا نیست خیلی خونه نیست در کجا جا میکنه یارا ها بچه قدر مردم در این توالت و قدر در این چوق واگن خوان مردم جو نمیو و این بود 5 نفر 10 نفر مال 100,000 بعدن شوخیه هم اگر هم یگون دوباره چه بگیره و یگون زدن نگاه بکنه برای او را این برادر یا مکتب مثال گیریم انا هزار بگیم که 200 تا طلبه خواننده میخونن نه 3 سمینده یعنی 2 سمین ساری خونه بگای خونده 1200 طلبه یعنی یک سمین 600 طلبه میتونه قبول کنه یک سمین دیگه است بعد یابد باز 600 تا دیگه میتونه قبول کنه یا مکتبی کلان 3 کورپس داره 3 اتاج داره یا مکتبی کلان میتونه 1200 طلبه قبول کنه 100,000 افغان خا اگر نه 100,000 آدم هم اگر یا مکتبی ما قبول کنه 1000 آدمی هم
100,000 да, یعنی که بگیم که چند تا مکتب در کار میشه؟ قریب 100 مکتب. خب 10,000 اگر قبول کنه دهکه کرده 100 تا مکتب باید ما چیکار کنیم؟ پول محکم کنیم خوندنش که در تاجیکستان ما 100 تا مکتب دای 30 سالی عمرش 100 مکتب ساختگی که از دای 3 روزه در 100 مکتب گبستون. اگر ما ورا جو کنیم مکتبو دم اگر هم جو کنیم 100 تا مکتبی ما даже بگیم که بند میشود. من فکر میکنم که قریب 1000 تا مکتبی ما بند میشود. 1000 مکتب در کورایی که 1000 اویلایی هم اگر ما جو کنیم 100,000 ده مثال 1000 تا مکتب در کار میشود که ما جو کنیم. ای باورگی ندارم مثلا نمیتونه بچه خلق شکمش گشنه خلقش در این واگونو خواه جو نمیتونه هیچ وقت این پروست همی کیسهش خالی بوندگی با فکرم و همی گداگی را گرته سایده اوجد هر سال باید بیاوه که دیگه اگون جایگاه نبونده گداگی را همی سنرول قبیدگی. خب سوال دیگه ای است که برادر مثال نرخ گاز در 3 بار علیش میشود، یعنی اینو از خشم مردم نمیترسن که قدر مردم از دیوات سکده است؟ های اکوی درباره گاز اکو زاویست خلق وخیم نمیبونش دیگه بیچاره خلق بخیزه همی کمیش که میخیزه همی ای درگی اگر میزنه و را میبره محکم میکنه خلق ترسون کدگی اینه که انشالله بیان پروردگار یک روز میترسونه خلق 2 روز میترسونه خلق همونجا بیدار شده اگه انشالله بیان پروردگار خوکش همه بزنه خیلی رد خیلی یک ساوزی وزی نرخش میگه نمیدونم چند سومون شده اگه نه ساوزی نخواه قد نرخش بخیزه دیو فهمیدن که ساوزی کالری است بلنده میگوی به همین خاطر باشه فهمیدن که ساوزی کالری خوب داره. خیلی انشالله اصلا انشالله به امر پروردگار برادرایی که وجه همه خواه خستگی همه نستر تا انشالله به امر پروردگار غلبه حقه همین حق که اومد انشالله باطل گم میشود. سوال سیمی است که برادر در همین کانال یک برنامه شنیدن که بود مونان دیدن همون چیزایی که بگیم که ما میتونیم رو در تاجیکستان کنیم اما عقل ما نمیگیره که همین خیلی سیستم ها قطعی ما زندگی کنیم مثلا استفاده برای ما میاره نبود همین چیزایی که در ما اون برنامه کنه دمو برنامه رو ندام نه که یک دو آدم گپ زد برنامه خوبه میگه چند آدمی همی که چیکاده مو جمع چقدر هم کوارتیر دادیم بچه‌ها بسیارن میگه برنامه خوبه میگه یگون من دمول یگون کم بودی شکو اگر میدروی میبینی در کامنت چی مینویسی که میگوی مایم دوام بتونم برنامه را یا کی نتم برای که یک برادر اكو چی بعد همی یگون گپی هست که نو حق باشه از نه چه همی سخنی صوت باشه چیزی صوت باشه چرا دوامش دادم یا که هیچ وقت ضرر نمیبینه دوام میگه که کامera میجم با خودت سیومکا نک قطعی دی اپراتور بگردون مگرم کامera کی بجم با مگرم ای تاجیکستان مگرم همون که اون کامera سوز روی ممکنه نه ما گفتم که خیلی گوش خرای میجم با نک سراونو مستحکم در جوجی بجم با هم سوزای نه 100% اصلا بیت یگون تشویش چی دوامش ده یگون کمبودی نداره من برای که چند کس همون چکردم این نو برامدی کانال پراینا بله اگر نه حتما نشد درآمده اون نوار تماشا که با کامنت انشالله میبینیم 5 تا 6 تا موزیر کوتو از 10 مینوتی بعد از اما هر یک تاشتا فکر تا بنویس کاچествоی نوار کالیچествоش مثال وقتش آیا همی در جامعه ما لازم است آینده همین چیزا یا که امروز در جامعه ما لازم است اما یا لازم نیست میتونی که چیکنی فکر تا بنویس. تشکر برادر عزیز یوسف. انشالله استانه اگر بعد امکانه چی دامی چی ما بدرو یک دا وبسایت ما یک چونه سیاچی پرسم دستانه تمام انشالله نصیب داو دفنه الله خوب سلامت باشی برادر عزیز. انا خوب کی باشه اس سلام علیکم اس سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. روزی استانه سلامتی ها خوبه؟ تشکر زیاد برادر عزیز. خب تاجیکستان دوای 100,000 مهاجر افغان قبول کردن داره در حالتی که مادرای ما در داخل توالت خوان در کوچه ها خوان در درون اوغلا خوان و 2.5 میلیون مهاجری بگیم که ما فینانس وی مهاجر داریم که در روسیه هستند در تاجیکستان لقمه خدا یافتن میتونن اومده در روسیه کار کرده هستند در بدر کشورها دا هستند
гуногун кишварҳо тоҷикистон метавонад ки 100 000 мардуми афғонистона сарпаноҳ бита дар тоҷикистон? ҳукумати тоҷикистон ай тавонира дорад? ҳукумати тоҷикистон ака ин амирӯз мурда шида хабар ака и кадоме аст чизе дар ҳаққиш просто дуо кунам, кадоме мешиносам медонам дар ҳаққиш просто дуо кунам бародарам. имрӯз гузашт ай дунё худо раҳматаш куна. Ягон кас занг назада ака, на посолство, на ягон ҳукумати тоҷикистон ки мақсад ҳам бародар амирӯз қазо када ки мақсад и шаҳрванди тоҷикистон а шаҳрванди россия нест. То чанд қадам муҳоҷирон мекунанд ака. Ай баёхе ӯ бола ҳаққи ҳуқуқ кӯдакҳои моро хӯрдесанд. Камтарак раҳму шафқат ҳамин чизи хубай ку ака. хоб чӣ фикр дорӣ? тавоноӣ дора мекунад ҷо карда метавонад сарпаноҳ дода метавонад барои мардум афғонистон 100 000 да? Ай киҷо метавонад ака бит метавонист иқа муҳоҷиро дар ҳамиҷа мемурд ака. кадоме ҳамиҷа мужика чиста худаш мефаҳма по-мужски. Некиҷа чоплуса ягон табоша бидура қадишон ира ман интизоре ки ягон чоплусе бидура гап зана ман ҳаёта камерара ключат мекунам нишонаш метавон дар кор шава ки чӣ хел азоб кашидеса чӣ хел мурдесан дар ака. бубин бародари азиз, бубин чандин сол дар Русия як гурӯҳ миллогерҳо кор карданд. яъне миллогерҳои раҳмонов фақат сухан аз худо, расул, пайғамбар, дин гап зада дар масҷидҳову дар вағайра ҷойҳо намиқа сол барои мурдаҳо ҳамо пул ҷамъ мекарданд. ӯ программаи государственӣ программа буд, яъне программаи эмомалӣ буд. ӯо милло набуданд, ӯо просто миллогер буданд. миллогер меомаданд дар масҷид сала бастагӣ худо, расул, қуръон гирья кардан. ҳар мурда мешид видео мекарданд, мебуромаданд пул ҷамъ мекарданд, масҷид ба масҷид мерафтанд, пул ҷамъ мекарданд, мурдора роҳӣ мекарданд то ки эмомалӣ расход накунад. ва вақти ин ҳаракатҳои сиёсӣ ки пайдо шид ва ӯро сирошона фош карданд, ӯ оста гум шиданд. миллогерҳо аз Россия нобуд шиданд, нест. ҳозир дига намекунанд ин чизо, кам шид, якта тамом. дига ҳеҷ ка ӯро бовар намекунад, чеҳрашон ошкор шид киян ӯ дар ҳолате ки аз ҳукумат талаб кунанд ва мардума ба дин фаҳм мекарданд, ба расул не фарду рӯзи қиёмат дар пеш парвардигор чӣ ҷавоб медода бошанд ҳамиҳо. ӯ қиёмата ку худшон вообще ягон чида боварӣ надоранд. ӯ специально хондагиян, ӯ барои пул ку қиёматам фурӯхтагиян, динам, эмонам, худшонам либои чира. ӯ барои мо ки мусулмон будем ва ин чиз катица мекарда. ана ё дар масҷидҳои Россия омада ҷо шида рӯзи дароз аз ҳамаи аморо дар хориҷ хонанда овардагӣ буд. худи ҳукумат дар Россия омада худо расул гуфта аз мардум пул ҷамъ карда мурдаи тоҷикоро ҳамо роҳӣ мекарданд. ва имрӯз мо кунои ӯро фош кардем сирошона остоста уже ядиташ гирехтан рафта нест. хайст ки ядиташ мондагия шояд. ана иншолло ки мо мардума гуфтем ки не шумо мурдара пул ҷамъ накунед, мурдара уч кунем барен дар дари посольства бимонед. бале ака, бале уч кунед дар рӯз 10 та мурда 5 та мурда бар дар пушти посольства мон бугӯи тоҷикай бигирен роҳиш кунен ира. камера кунен бигӯен ки инаҳа мурдара мо овардем дар намояндаи давлати Тоҷикистон дар Русия супоридем. ина мурда дар пушти посольства монен бире. дига посольства медона, мурда медона. шуморо ай сартон соқит кардан, то пеш посольства овардан. аввал посольствора занг бизанен биё, омад, наёмад мурдара баре. вале меган ку ака барои чӣ посолство дар ягон одами дар кор бошад тез худшон меёванд. барои чӣ ин хели моментҳо дарак намеёванд ки мақсад як камбудӣ як муҳоҷир. бигзор ки мо барои ватан кор кардем ака, мо барои ватан мо хоини ватан нестем. мо фарзанди ҳам сарзамини ҳам Тоҷикистонем. бале вақти мо сирф миллогерора ки фош кардем киян ва чиян бояд набояд ихел кунанд, вале яташ қатема гуфтем ма ӯра биқапам ку дар дастам бизана. ба худо ку кори ки агар ма дар ҳаққиш мекунам ӯра, ӯ гапе ки дама задагия ку ма ӯра и дунё ӯ дунё ма фуромӯш намекунам. ӯ агар нами ку 340 сола бошад дар дастам бизана ку ма ӯра кори кардаги ма
живой кули чиш мекунам дар ҳаққаш. Фарқ надора ӯ агар маккара тамом карда омадагӣ боша, ӯ патон кайна ҳамин пайғамбар боша ку ма ӯра кори каги ма дар ҳаққаш мекунам. Фарқ надора ӯ ки аст барои ман. ӯ гапи ки дама задагӣ аст ку ӯ я миллогери дига дар Россия аст ку инам барои мурдо пул ҷамъ мекуна. Я дар як барнома биромада гуфтагия ки мо ҳами қадар мурдора роҳӣ кардем аз Россия дар Алмония мурда шид, шумо ин қадар сар садо кардем, мо ҳама мурдора роҳӣ кардестем. Анамо одамай ма ӯро ҳамаи записоша дар компютер дорам. Ма ӯро агар бихапам дар дастам бизана ку ҳамин малоикаи осмон бихам биёянд дига ӯро аз пасанд намекунам. Ма ӯро кори ҳамин муллои ман ака мебахши пешгап буда ҳамин мулло ай ис страны истам гуфтагӣ. Сироҷу нест нумуш. Ман намедонам номша чия. Ман гуфтестам ку ӯро бихапам. Агар ай осмон тамоми малайка бихамба биёя ку ӯро аз пасанд карда наметавона ай дасти ман. Ма кори кардагӣ ма кунам хеле лич мекунам дар ҳаққаш мекунам. Барои ки ӯ инсон дар модари ма ӯ хеле таҳқир қатъӣ расидагӣ аст ку ӯро ма любой кора мекунам. ӯ КГБ ай, ӯ амнияти ай, ӯ миллогери анамо хонондагиам дар хориҷ овардагиам. яъни 30 сол мешава гражданин Россия кардагӣ 20 сол мешава дар дохили муҳоҷиро инами фан када худо расул бигена гуфта пул ҷамъ кунен рӯзи дароз овоз унамо инсонай. ма ӯро записоша ҳамаша дорам. ма ӯро рана или позна меқапам наказат мекунам барои гапи гуфтагиш. хайра мегзаре мерава. хоб дӯсти азизам, саволи дигаре аст ки дим инами газ бозӣ мекунад ва нархҳо боло рафтеста. оё аз хашми мардуми ҳукумат наметарсад? чӣ фикр дорӣ худо? ака и дига чӣ ҷои хашм шай? Дига гуфти гапҳо мардум фаҳмид беақл нест ку ҳама фаҳмидеса. Дидеса ҳаёта. Мо гудак будем акай, ватан тарк кардем омадем шуморавӣ кардем дар муҳоҷират уже 17 сол шуд мо дар ҳамин ҷоем ака. 17 сол шуд муҳоҷират мерем ака. И чӣ ватандория, и чӣ номусӣ дига чиза. Хай камтар бар мо ҳам раҳм кунам, мо фарзандонмо калон мешава ака. Намебинем шумо. Уболай мо ҳам як майда раҳму шафқатам ба мо ҳам чизи хубай. мо ҳам фарзанди ҳам сарзаминем. ватан барои моро пияндар нест. мо ҳам метавонем наги ҳам дигаро вори кайфу сафо кунем бигардем. мо ёшем, ёшои мо дар инҷо мурда рафтесан ака. вой бо ба пиро 100,000 меёрад, 200,000 меёрад. оварда як ҷош мекуна бикуна. талабҳои мактаб ака дар калидоро хондесан. дар ҷо мекунӣ ижда. خب برادر عزیز سوال سیمی است که شنیدن که بود مونن دیدن در انمی کانال یا برنامه است. یعنی 5-6 سری کداگی هستم 10 مینوته 8 مینوته نیم ساعته 3 مینوته 5 مینوته است. یعنی کوتاه است یا خیلیش کمتر درست‌تر. تماشا کداگی هستی برادر خودت؟ راستی هم پرایم چیزو تا کم تماشا میکنم اگه نیکوش اهمیت ندادم. همین با منفیت اگر با منفیت همین مردم باشه ملت تاجیک اگه برای چیز خوبیش چی بانه قدم گفتن در کاری برنامه رو اگه کی مقصد یه بار اگر نه برنامه رو میدروی در همین کانال برادر یه بار میبینیش و در زیر نام کامنت که فکر تامه رویسی که همین دوام بتا با منفیت مردم است با منفیت وطن مون هستی چیز برای جامعه ساختن لازم است همین نوارو یا که لازم نیست فکر تامه نه گپ نیست سلطنت زنده باشی برات ان شاء الله امیدوارم میبینیم شب خدا نگهبانتون باشه. یکی 6 تا هر 6 تا شب ببین 6 ماه باشین در حق برادر ما دعا کنین که خداوند ترک دنیا کرد. دعا کنین در اخشا کرد. ان شاء الله نباشه. خدا نگهبان برادر. انا خب برادر انا امین. سلام علیکم. و علیکم سلام. برادر بسیار برنامه خوب گذروندی. همین مهاجرا را قبول کردن افغانا را شما همین مال مکتبش خیلی ایسوسنش نه که شما فکر همین کل همین مردم یا پرزیدنت خودش فکر نکرد که 10,000 آدم اگجا کار میوامون 100,000 خیلی 100,000 اینا گوش کنین که اینا از اگر اینا مردم قبول کنه مقصد در تاجیکستان کار نباشه برای این مردم کار نداره از مردم در تاجیکستان ده ما ای بانک مقصد همین قرض قولا کده یک خشتباری داروندش اومده سه که همین بیاین مقصد نه جمعیان بچورا فاند فری بیا بچورا میزگرن ای دنیا نه که ما همین ما از همین گپ شما در یک کم طرق فکر کن
گفتم اونا شاور ایگجوی قدر کار میایی یک روغن خودشو به چورا داو قیمتی و چخیل زندگی میکنن در همین توجیکستان بحث ما اون جو سازی میخرب گو سبزی افغانستان دسته خلاص سبزی خریده خوردن میتونه نه انا روغن بچی هم خود میکنه که اوناش یک لیتر روغن خودش وقتی ما بدن در 12 سم بودوزی با فکرم 20 سم 20 چند سم با کار که نباشه و خلق میاد و چرا چون ایمو افغانستان چون دیگه دولت ها رفتم ما دیدم با تلفن همین طول که یک انجام داره پاسپورت داره یک دیگه پشک داره یا نداره یا سومکای پشتکی داره تموم بیچاره نه پشک دارن نه یک خورد خوراکه دارن ایجا که بیاین ایجا او که سازدوت میکنه او که زندگی را او که خورد خوراکه با مقصد یک محصولات خانگی یک کرپا و کرپاچه و ایست و سو یک نسم هم دل این مردک پیر شده وحشه عقلش در جوش ببین برادری عزیز ببین برادری عزیز یک چیز دیگه ما فراموش کردیم نگفتیم اما اوز در یادم زد ببین او 100,000 میوید در او یک کودک داره همراهشون کودک خب کودکای او باید مکتب بخونه حالا اگه شما دوز مکتب تاجیکستان نشون میتونم که ما در کدام احوال خودمون مکتب خونده استودیم نه ما چند برامو تندگیم یک استالای ای دوره سویتسکی استالشون تا چیو ندارم خب روز یک دقیقه برادر استال خوبه از من از هم مکتب شما در راستی من انا چی کنم بیاوم اگر هم مکتب از ما شما در بیاوم نشون تون میتم دقیقه اینجا یک کتاب دست میپرفتگی بسیار دیگه گمشون میکنی که وادیسور هم میپرتین دیگه بسیاری بد است بسیاری بد است واقعا همون بگم وادیسور بسیار میپرتین دیگه یا باری این را ببینین مادرامون در کوچه برف تازه کشتن دیگه خیلی بیچاره رو ولی باری را ببینین این کودکامون مکتب رفتستن درونی اوقاتی اینا در درنی آو پاپشوشون دادش زمستون در هیچ خیلی میزگره بیچاره اینه مکتبی تاجیکستان اینه مکتبمونه اینا بیچاره یک کنده همون پسیدگی باشه بغلطه پول میگرم ما میویم اینه مکتبی تاجیکستان همون 100,000 وقتی ما آوردیم و بیچاره کودک دارن باید کودکای او را ما مکتب بخونیم اما خدمت کودکامون در مکتب نداره بله او را که جدا میخونونیم بهترین سخن به خدا که ما در جای جا میکنه گفته یک سنای طرف های همون پشلاخا دا او بچورا باید اوجا یک جا کار میوان یک جا چی میکنن باید همی هم او آدم که قبول میکنه این اروپا قبول میکنه اروپا اونا شان داده بود یه زنه که دیگه نامشه اما افغانی اومد اوجا встречачон даже во ҳама удобства дом астай мақсад удобствама как надо гуфт даже хӯрокҳорам ба зур қабул кестан мега мақсад бо як кас ним кас бурде сай мақсад мега хай ба як рад имконият мақсад ёрдам кунед унаво ба ӯ андоза хеле ки абдурамон нолна гуфт мақсад ҳар ҳафта моро авқот метиҳанд агар мо بریم اگر سوم نداشته باشیم مقصدی سوسی همینجا رفتن گرفتن که همون در تاجیکستان اون تاری چیزا را مگزین به نرخ هم بایای تاجیکستان میخره و چیزا را برادر ببین وقت پیش از هم موجود قبول کردن اروپا یعنی برای اینا اول جا آماده کرد کارگرا آماده کرد ستالوی آماده کرد یعنی که بچه تواناییش هر یک رایون هر یک همین بگیم که مثال تاجیکستان بگیریم اما سوق مثال سوغدا مثال خاطلون مثال قرغان کولوب خب فرخور مسکوسکی هر یک رایونو برای خودشون جا تیار کردن مثال همون رایون میتونه که مثال 50 کس یا 100 نفر یا 200 نفر نگاه کنه فقط تامین کنه همون قدر همون رایون میگیره ایو زیاد نمیگیره برای که امکانیت ندارن نمیگیره مجبور
نیست او مقصد میگن اون قدر امکانیت دارم. برای همین نمی بگیم که هر شهر رایونو دا وقتی تو داخل میشه یک تا سنتر داره، سنتر مهاجرو در همونجا میای اونجا هم 3 روز 4 روز خون پون آنالیز میگیره، کسل نیستی یگون بیمار باشی بالینسا تبابات دروی میکنه، نباشی اگر بعد 3 روز 4 روز از اونجا هم اتویتوی خون تو اومده ماشه گرفتن داکومنتو تا میتن اونجا او کدام ناحیه ولایت را قبول میکنه، پویزد یا اتوبوس دا بلیت تا میگیرن سوار میکنن، راست میگن نمون ناحیه نمون فلان جدا نمی آدرس دا میره میرسی میره اونجا قبول میکنن، خونت میتین جود میتین نگاه بینت میکنن. آخر یا همش آوردن در یک منطقه 100,000 را توپ کردن. واسه ولایت سوخت گفتگی نیست من قبول میکنم مثلا چند تا میتونم که جو کنم. مثال در ولایت سوخت چندین شهر رایونو است یگان تای او گفتگی نیست که مثال اسفرا میتونه 300 تا قبول کنه، کانی بودو میتونه 100 تا قبول کنه، اوروتپا میتونه 200 تا قبول کنه، زفرآباد میتونه 150 تا قبول کنه، فرخور میتونه 50 تا قبول کنه، کلوب میتونه 200 تا قبول کنه. نیست خیلی برنامه حیوان باری رفته است. نه حیوان چه خیلی است وزی درو مدانوجه وزی درو مدانوجه نه او همو گفته است ده برآمد است که در رسانه 100,000 قبول میکنه. همین کامیرکار مرا که در آخر میریزی که همین گاو که مت قصر شکو نمیبرداره میزنی هم میکشی بنچا نمیبرداره گشنه باشه همه دیگه نمیگیره کلش آخوی گشنه باشه ولی انامو گاوی کنجور آخر وری که هم فکر رفته است. نیست برنامه پیشنهاد نمیشه برادر، نمیگه که ما آماده کرده استودیم مثال سوخت، نمیگه که مثال خوجاند رو تپا دیگر جا کولوب فرخور مسکوسکی بدخشان مثال روشون دیگر جای بدخشان یا تیار نیستن قبول کردن. یا کجون اول باید یک برنامه یا باید یک مجلس شوه، مقصد یک جای همراه جای خونه شه یا مقصد هم یکون جا تیار کنن که مقصد همی گفتی خودت باری هر یک تریتور هر یک همون ولایت باید با خودش یکون جا کنه با مقصد هیچی در یکون مقصد جای کارش کم ترک معین شود که همون مردک این دولت ما دولتی نیست که یک آدم بیاره اینا مقصد 400 آدم یا اینا مقصد همون ولایت 400 آدم بخرونه بپشونه سری عبید بگه شو با کورپا و کورپاچه ای خیلی دولت نیست در رنگ اینا رسی آوری بیای کار کنی مقصد اوجا بخیز بیای تاری کار کنی و بخرانی بپشونی اینجا خیلی دولت نیست. به همون خاطر اینجا گپه که او را اول تیاری شدیدن در کار بعد یک فیگر بعد یک پیشنیاد هم میکنی ولی یک پیشنیاد یک فیگر نکده و یا چی میخیزی گپ میزنی در او سخن جواب گفتن در کار ای اوزی بتونه اوزی بای خیلیش بگوی که اگر کم تا بسته اوجه ای عقل ما ای تای فیگرای ما را در کلش بزنه که تاری او را خروندن در کار او را مکتب یافتن در کار او را نامش هیچ نه یموه خروکش خردن ای خیلیش فیگر کنه که سرعت همه گرده اوجه یا برنامه دیگه میکنه که خیلی من کردیم ای ایلاوزش گشته میتونه که ایلاوزش گشته میتونه برادر عزیز همین نرخی گاز در تاجیکستان بازی میکنه آیا همین انسانو از خشم همین مهاجرون نمیترسن؟ این برادر این نفهمیده است که اگر همین افغانستان بدره همین افغانستان اگر هم ده همون قوادم گفتگیش اگر بیا 100,000 آدم گفتگیش این به خدا قسم سر خچه خودش میخوره. این نرخی گاز این همون ژورنالیست در جایی که میبینه سراز چی میکنه همین یک تا همون در تاجیکستان همین آدم که همین چیست حقیقت تاجیکستان همون چیزی دیدگیش راه های و مقصد این همین گاز قیمت بلند میشه دردی مردم هم یک آدم گفته سه بعد برنامه آزادی رادیو آزادی تمام دیگه برادر عزیز سوال سیمی است که شما در همین کانال شنیدن که باید مونده یا برنامه است 5-6 سریا سیونکا کدام موندگی هستم شما همون نامش یوتیوب دا بدرم شنیدن که مونند دیدم بزنیم آخر بنویسیم تماما ببرو اینمی کانال دا میدروین اینمی خودی میخواد دا پادپیسات میکنین ویدیوی همیو را میبینه همونجا هست شنیدن که باید مونند دیدن 1 2 3 بالا همین یوتیوب دا مینویسین 1 2 3 4 5 مثلا 6 همون 5-6 سریا داره شما میبینید فکر نظرتون مینویسین آیا همین در جامعه ما فایده داره
иншолло ака оли ма тамошо накардам номиша ма качествашам бинависен мисол гирем бале ма кайкам барномаи хусабинам нагирам бале ма оператор ма дар куҷое ки ҳамин нома ва одам чӯ ала дора дубл 1 дубл 2 дубл 3 мега дутари одамо дар коран мада дар кор нест амалиу баъд бародарҷон ҳамин барномаоша нигоҳ ку барномаи ҳамун номиша ҳамун калагауса ҳеҷ ка тамошо накеста на последнее время просмотрша мебинӣ ҳамин мақсад ҳамун 500-600 одам боша ҳамун тоҷикистон ҳамун одамои хуча мега тамошо кунем ки мара чота ҳеҷ ка тамошо надорам худшон тамошо намекунад фарзандои худаш тамошо намекунад ман мебинам наворошаку навороша 1 сол шидагие ку на 1500 просмотр дорад на 800 дорад дар 1 сол 800 та просмотр бечора дар дуруғ уже дар дуруғ ҳам падари худша дар падари худаш бовар намекунад ози последнее время ташаккур бародари азиз иншолло ки бародарҷон майли раҳмати калом барои қабултон саломат бошед худованд бозам аз ин пешироятро кушода кунад барои рекордомта дар ҳамон ялло ташаккур хуб бародар меҳроҷиддин салом алейкум алейкум ассалом ака Астанаев умедворам хубу сиҳат саломат бошед саломат ҳастем акаҷон ана любой темада савол бутен темада ки тоҷикистон ҳукумати тоҷикистон даъво кард ки ман 100 000 муҳоҷири афғона қабул мекунам дар ҳолате ки мо якчанд модар дорем дар дуруни туалет дар дуруни оғилу дар дуруни майдоно хуванд ҳамора сарпаноҳ дода натониста истодааст тавонои 100 000 сарпаноҳ додан ва фарзандони ӯра ҷойи илм додан дора ҳамин ҳукумат ё ки не ва хурду хӯрок бисёр саволи хуб додаем бисёр бачаҳо гуфтестанд ки фикрҳои худшона ана ака ҳамун медиаи ҷаҳониро тамошо кунем ами шумо гуфтен хай дар олмон буден хабар дошта бошен агар германия франсия англияу баъд чӣ америка иҷа қуш намешавад латвия литвия чӣ қуш намешавад дута сета давлата гуфтам қуш намешавад сум ҷудо кардистанд грант кадоме ки давлат кадом давлате ки мақсад ами беженеца қабул кунад ай ҳисоби ами як одам $24,000 бояд қабул кунад як одам ма дар тоҷикистон як ҳавлӣ дорам метавонам ки 25 нафар 30 нафара қабул кунам и давлата барои грант дина ами путина чиша гуфт дидам ами чира гуфт ки тоҷикистон магарам ки қабул кунад ами қадар бояд грант бигира анамун сум бояд ки амода биғалта шодшон биғалтаву баъд бига ки беженеца гумшав ту террорист буде фаҳмиди ака ҳамаша буда ки тарафи террористо буданд гуфта обратно афғонистон дар рӯй мекунад сума мегиранд баъд обратно рӯй мекунад ки шумо террорист буден ака и якумаш дуюм системаш ҳаста ки ами банки ҷаҳонӣ охирон соло сум ҷудо кардаги нестанд ба тоҷикистон суми қарз грант додастанд мақсад вақти пандемияда чанд сад миллион доллар даромад ба банкҳои тоҷикистон барои ёрдамкунӣ ҳавай сума якша дидам исмоилҷон як чӣ гирифтай макларен гирифтай бо яктаи чӣ заказ кардагай $2 миллион будай як мошини дигар заказ кардагай ай ҳамон сум худшон ҷудо кардаган байни худшон ӯ касалиам мурд модарои нами ҳамин рӯз дина дидам ами бачаҳо қати истодагӣ будем айчишмум ов чакид гуфт ки бача гуфт чӣ хеле гуфт чӣ хеле шиди гуфтам дилам сӯхт гуфтам покиза вайрони бас шудам дар кор будем ва гуфт ки бача хеле кор мешавад бояд намешид ами кор ки як занака меомада як район калон ҷонишини роҳбари район гуфтааст хча як тупойтарин одам ҳаст ки ами дар дунё ҳамун одам вори набудай ки ҷонишини раиси района қалғи ке не ака не
забони урус хати гам зан мегум ака забона камтар гум кардагим барои ҳамин ам хеле гуфтистем забона гум кардам камтар бо мобайли ҳамин 10-15 солда бисёр ҳамин забони урус хати гам мезанем мақсад дар хона ман худам тоқа як духтарам хай занам ӯ ҳам кам кам урусиро ёд бигирам мегум баъд барои ҳамин камтар забона гум кардем тоҷикем ака аз вилояти суғдем ака нами аз хуҷанд мешам дар хонам хуҷанди бостонӣ чанд қа шуд 7 сол шид дар ҳамун хона зиндагӣ намекунам аренда додагим 800 сум ба бачаҳако местам ҳамин кадоме ки мехона як шабондагим ҳамун ҳисоб китоб мекунам ҳамун зиндагӣ мекунам ҳамунҷа як духонага квартира доштум хай зиндагӣ накардем инҷо омадем уҷара супоридем мақсад хуҷандай ҳа ака ана дигар нами сумдориву дигар короче ба Тоҷикистон ака любой чиз меояд бояд ба худо қасам 88%ш бояд кадоме ки бихӯра мондагӣ нами як қатра мемонад ку нами одами солим мақсад гӯшта мехӯра пешта саг боша истиғоша мепара инам хеле яка дар Тоҷикистон саволи дигартона бигин саволи дигаре аст ки тами ҳукумат наметарса ҳар рӯз нархҳоро чӣ хеле фурам хеле дар сари мардум бор кардан мегирам газ чизора савзирам фора 15 сум мега халқ дар рӯз нолиш мекунад 3 рӯз бо по-любому ҳаста як мисоли оддӣ мекунам мисоли оддӣ нами мардум бояд бифаҳмад ки бояд мардум чотка бифаҳмад ки любой чиз аз дастоварди ҳукумат сар мешавад нарха чӣ хеле баланд мекунад ки ҷо мебарад мақсад любой селхоз чӣ шидагиш ман худам колхозда кор кардагим хай ҳози падарам ман гуфта будам дар Тирмаяка хонара барои ҳамин супоридагим омадагим ду бародарам ҳамуҷа дар Тоҷикистон аммо ба ман якини мошид ами любой хӯрокае ки безеб намешава ки истода нами Москва рӯй кардам любой хӯрокаша то нами баҳора мерасад беғарзи нами гуфту гапое ки ягон чизи ами шира дигар чизо чо мехаранд мақсад экономикаи Тоҷикистон акаҷо ман бисёр бад чӣ кардагим ами таҳлил кардагим мобайни 3 сол 4 солда экономикаи Тоҷикистон аз ами кишоварзӣ боло бардошта мешавад ака боло бардошта мешавад фоиза ана ака иҷа гап меояд ки агар кишоварзира ҳама корбора боло мебарем мардум худша мефаҳмад ки мардума дар сараш уже оромӣ мешавад мегӯяд ки фикр мекунад мардум ки ака хонамон тинҷай кӯчамон тинҷай хай инами қишлоқай деҳай як шаҳрай тинҷай уже худшона мебардорад мегӯяд ки кор ҳастай вақти озод ҳастай фикр мекунад андеша мекунад ки ин паразит буда и правительство паразитай барои ҳамин як темпда бурдестай ки инами гушнагӣ ташнагӣ ҳамин хору зору золимату дигар барои ҳамин инами як темп дарафтаеста аму темпаку як бор разрушад кунем иншолло ку як бор разрушад кунем любой чиз хуб мешавад дар Тоҷикистон бародари азиз саволи сеюми аст ки дар ҳамин канал ин канали худи михал бигем ки аз ман аст дар ҳамҷа як барнома мегзарад барномаро номаш шунидан кай бувад монанд дидан ва рақам дора 1 2 3 4 ҳамро тамошо кардаги ҳастӣ тамошо кардам якча тамошо кардам хуб ҳамаша бубинед яъне чӣ баҳо метенам барнома дар ҷомеаи мо барои ояндаи мо ёки барои ҳозираи мо не бисёр хубае акаҷон дар оянда не акаҷон бисёр хубае гӯш кунед ман дар Москва лесоорашения мегӯям ман хеле кор даем ки
леста ов метен искусственно ов метен леси навай ку нав мезана ба замин дарахтои нава ов метен хура капилна орошение мега акаҷо инами наворто мама бисёр мақул шуда комментарий навиштагим дар тагиш ки дар тоҷикистон танқисии об бошад мақсад бигем ки замини лалме ҳастай 100 гектар замини лалми 100 гектар ҳастай инами ҳукумат мурда бошад 2 дона скваш кина ай скваш бигем ки 100 гектар замина капельне орошение кина аз 20 то 26 литр об мерава 100 гектар замин ба ин гуфтагӣ ки 100 гектар замин мисол савзи қимат ши амира ҳисоб мекунад ҳама чиза мезана ки ин солда бисёр чӣ талаб мешавад савзи 100 гектар замина 26 литр об акаҷон ин як ҷигор намешавад 26 литр об бале муҳим нест хеле бигем ки дарахт балки помидор кунӣ бодрин кунӣ картошка кунӣ метавонӣ хеле резина омода кунӣ шикофча дошта боша ова пир кунӣ мисол чакахалтаи момагӣ ори тагиш об мехӯрад дарахт бо як плюс 60 акаҷон органически любой чиз метавонӣ замин ба мақсад 1 гектар замин ба бояд 180-200 килограмм аму селитра любой чиз амафос мезанед любой чиз мезанед через капельное орошение 40 килограмм як қопча намешавад 40 килограмм ин экономикаи инами чиз эконом мешавад любой чиз органически ам овам любой чиз яъне миқдори чанд грамм дар даруни ҳам халтако мепартои не мақсад ҷои гидрантайку ова тақсимот мекунед ана амуҷа як ёмкист ҳаста даруни ёмкиста ов мекунед аму чиза мақсад любой ами органически чӣ метавонед аму чиза ов мекунед аму чиз ҳар як ами толаи дарахтай любой помидорай любой таш мераса мақсад ки бичошед якшиба расид якшиба не капельное орошенияда ӯ нами прицел додагие ки бояд аму тагиш бичака аму чиз и экономика давлати израил давлати араб любой таш аму чӣ гузашт капельное орошение гузаштагие и россия нав гузашт дарахтам любой чиз ин аврупо ким каё гузаштагӣ буд дар ин ҳолат ман ин навора кардам нишон додам ки то ки мардуми мо аз ин чизо истифода баранд агар надонанд бале акаҷо ин бисёр кори хубай ман бо тагиш бо комментария мемонам ин чиз дар Москва 1 гектар замин ба 42,000 рубл 1 гектар замин ба любой шлангш қати трубаву бо ами ёмкисти дорудиҳандаш қати 42,000 рубл ака як бор мехарен 6 сол истифода мебаред 7 сол бо камтар ҷазир мешава алишкада накор мешава 42,000 рубл мақсад нами мардум бояд бифаҳмад ки ами чиз бисёр фоиданокай бисёр чӣ экономический бисёр чизи экономика бояд дар мо мегӯянд ки об танқисӣ дора мақсад дории любой чиз қиматай и селитраву амафосу дигар мачавинаву дигарш бо қиматтарай барои ҳамин барои эконом кардан дар кишт аму гуфтагии шумо бародар як дақиқа шумо бародар бодир қатъиян бародар суҳбат кунед як занг амро дастрост ма ҷавоб додам бале салому алайкум акай бодур саломат хубай меша худоро шукр инами ака аз санаев акаҷон ба тоҷикистон 100,000 одами инами афғонистон беженец яъне одамое ки гирифтагиян ай афғонистон бояд бидроянд акаҷон шумо ба фикрам дар Москваем ова дар Питер чӣ шумо фикр доред дар бораи ҳамин чиз ози бес ман айҷа бурам ки камтар шуми овози телевизора нашд
یک موضوع بله بله. سلام علیکم بویا برد. سلام علیکم بویا برد. برکت و اکجان. برای مهاجرای افغانستان گفت گریزای که افغانستان آیا جهت کار سازه بیایا نکی. بله بله. چی بازی رفته سر. اما بیچاره میان اینجا اما خطب یک مایده چی کنن. اینجا در احمال او را فیراد میکنن و ای سوم مهاجره اوجه بعد شد خوردن باید با ای گریزا بخره. ای گریزای افغانستان. سازمان جهانی را میگه که من همین مهاجره در گریزا را در وطن جو کنم. بله بله. همین گریزا را میگه باید یاردن دادن در کره برای او پاموشه برای گریزا را رای میکنه رنگی همین وقتی کرونا ویروس در پاموشایی که چند تا دولت یاردن داد بعد گرفت در 1% شهر از خود اوسنش در شکم به حرامش زد کو در 70 دومو داشت. امی جانی امی افغانا را هم تعریفان میکنه. این امی همه جهان فهم میکنه که من گریزا در وطنم قبول کنم باید یارا یاردن دادن در کار. بله سازمان جهانی یاردن میته اید امام دایس میگیره شما میبره در شویتزاریا جا میکنه. انا تاریشانی هست. این همه چیز اکا 100% شدنی گپه یکا جان. این همه گفتگی اخران سخن تایکو سوما باید بگیره. فکری با کمتر دیگر خیلی با اگر یک خطا کردم بگو که این همینجا خطاه گریزا را قبول میکنه سوما میگیره میگه که گریزا همش نمی طولب ده عبرت نروی کردن در کار. این همین کار میشوه نمیشوه. نه وان به سانه هم 1% فقط هم سالی که پامش روی میکنه 1% میتاو اوسنشا میگم که در 70 دومو دشه دنمو شویتزار که بان میبره ایستما جا میکنه این ذاتی دایوسی یگام چیز یگام کچرا هم نکه خل میلاد خچرا هم نکه چی گریزا را هم میکنه. نه بله او روز یک دانشمند سخنش شنیدم اکجا این همی گپ بده که این همی یک بار فروختگی ایکو یک بار این همی تنه شو دیگر اهل و اویله شو یگان چی شو وطن شو یک بار فروختگی نداشته آخرش نوشتگی ای که این همی قور ده آزاد میشه که مقصد این مردم فروختن و دیگر بود این یک نوار را دیدم در رادیو آزادی اکجان این همی اکا از طرف نقل کنم که یک زنک این همی در کلوب ده برو واردیان زنک 3 فرزندش خواهد زنک خودش معیوبه با بلوش استودگی خونش چپک ایستن گره هم دلم سوخت که پوک زمی ویرانی بعد شدم با ششتم یک کلمه قرآن کردم دعا کردم خداوند گفتم این مردم ما را چه خیلی عذاب میتی خیلی عبید نیبت نمیشده که اکا در مسکو هم دیدم امی کارو بورا لبوچ دیدم امی جا مورا فریب هم کردن مورا بردن یک جا خیلی محکم مون کردن یک دیگر کروش دگه در داخل وطن خود نمی خونی خود چکیدگه اونا همونجا امی کرش دسته به حد ادام علم میکرده مقصد اونا همون ادامی که امی جانشینی رئیسی چی میگه حکومت میگه امی جانشین سلام علیکم برادر هستن. و علیکم سلام بزرگ برادرها راستی چند روز ندیده بودم گفتم بس کوام برادر یادو چی شده بدون سازی بیاد برادرم کمتر وزمی نه در این حال هر دفعه تلفن میشه هر دفعه از حبشه نمیاد تا دل نم تا بوزی میکنه برایم خدا نگهبانش باشه خداوند شفای نیک نیکی اتا هستن برای امی اوزی ما گفته سانکو این آدم با خلق تاجیک با خلق دادرین تاجیکستان رام نکرد با گریزوی ای او پرا رام میکنه اینجا یا بازی دایوسای این فقط همون ای
گریزور میاره 100 تا گریزر میاره سازمان جهانی را میگه من نمی قودا بکنم. اکا بودر یک دقیقه برادر انا مهراجدین شما یگان گفتنی داریم برادر ان شاء الله که با دیگر را بله قبول نودم اکا هستن. یک سوال دیگر داشتم نمی بچه‌ای که در مهاجرتن بچه‌ای که درون توجیکستان دارن اینمی هم شهرهای خودم همی خوجندی و دیگر تمام امی توجیکستانی میگم که اکاجان کمتر اکتیو نیست باید پر کنیم. مقصد نمی من میبینم تماشا میکنم بسیار دیگر نورو را تماشا میکنم مقصد اکتیو نیستن کو این همی لبوی چیزی که ما یکی برادر یک دختر اگر یک جوش جمونده است اوش تماشا که چند قدر کامنت هم کامنتو شب ببین که 80% کامنت توجیکستانی ها نوشتگی نوشتگی من نمیگم که نه نوشته مقصد که میشوه که نمی مقصد 4000 آدم تماشا داره 10000 لایک هسته کامنت ها هسته دیگر این همین چیزا من چند بار گفتنی بودم که در توجیکستان 3 تا دولت داره که 3 تا دولت داره چهارمش استفاده بردن نمونده استن نمی روسیه 2018 گرفت همون چیزا که любой каса через телефонش بیاوه که نمی تمام دنیا را خریب امی ویدیو را کنترل میکنه این دولت امریکا روسیه و دیگر نمی کیتای شید любой دنیا را یوروپا نداره امی چیزا любой دنیا را آدم میبینه любой کاسا میاوه ای داخلی تلفنش باشه و دیگر просто میگم که اینمی یک لایک موندن آدم نمیکشته یک مثال یک کامنتاری خوب نوشتن میخونم کامنتاری را با میبرویم اون چاپلوسای دیگر که توجیکستان با پیش ما قطعی فلانییم مقصد این کار نمیگیره که قطعی فلانی باشی من با اکوی بودم میگم که اینمی در توجیکستان دیتا 30% آدم‌ها همی کنکریتنی با حکومت هستن خورنده چرندش هسته که نمو 30% میبروید که اگر طرف بگیرم 30% نیست همین 20% همین قبوشه 20 هست همین با فکری من همین 20 هست برای که در گروه میسی همین گاب میزنی ایروی همین حکومت که همه نوروزه همه بله یک دقیقه برادر که مهراجدین تشکر زیاد رحمت سلام هستن بو نمو ویدیو را تاگش چی میکنم اکا جان ان شاء الله حتما تماشا کنید خدا نگهبانت برادر بله رحمت کلام هستم اینجا راستی از ما 3 تا چهره میکنیم 4 تا چهره میکنیم چهارم چهره اپای چراس از پاستایانی گفتی هم گپو آیا خیلی مردکو دا مردکتر آیا خیلی انسانای بغیرت‌تر بغیرت‌تر نه که از تلفن کامراش کشتگه برادر بهادر ببین برادر عزیز توجیکستان دعوا داره که ما تو 100,000 مردم افغانستان قبول میکنیم من باور که طرفدار هستم 100,000 نه 1 میلیون قبول کنه برای چی برای که همونا غمزده اذیت هستن گودک هست من میخوام که یک جای آرام باشن تا اینی که مصیبت دولتشون حل شده نه یعنی که انو چیزایی که در ترازو استودگی بالانس خچ یافتن بیست ما طرفدار هستم ما اصلا ضدیتی ندارم ما با دستم راست کمک میکنم اگر هم یاسم باشه با روی میکنم که با امور ماکارون از روغن از گرفته بتیه در این چیز ما اصلا شاگرد چی نمیکنم پروتئین نیستم نه که اما سوال داریم میاد در حالتی که مادرای ما در درون توالت ها خوان مادرای ما در کوچه ها خوان 2.5 میلیون مهاجری بگیم بیزنسی فینانسوی بیزنس داریم در روسیه در توجیکستان زندگی کردن نمیتونن در بدرن مکتبمون شکستگی ریختگی گفتیم گپو خودمون جای خواب نداریم امروز پگاه پیش زمستان اومده استوده است او مهاجر اومدگی 10 روزه 20 روزه نیست که ما بگیم 10 روز 20 روز در پلاتکا میسته با میروه و سالو میسته 2 سال 3 سال اما چه خیلی ورا جا میکنه در کجا جا میکنه از نگاه شما چه خیلی ورا تامین میکنه مایل خروک دیگه دولت داد پول دیگه دولت داد اما سرپناه مادر در توالت خوای سرپناه نداره 100,000 مردم افغانستان چه خیلی ما سرپناه میدیم چی فکر دارین شما سرپناه برود امو اکا هستن ما هم یک
چی میگن که اگر که با همین سختان بگیره که 2 میلیون 1.5 میلیون از پاکوی نمیتونه جو کدن توجیکستان نه که چی رفته سایجدا باز اینا همین نمی امروز من دیدم چیزی پوتین گفته ساگی باید در همین پست سوویت سایز همین سردنیا زده اگه مهاجری افغانستان نباشه پوتین چیزی بگه کلاغ ساکو این میگن که همین روسیه مو همین پوتین چیزیش بگه همین کره مو را میکنه نه که هیچ نه برادرای ما باید بیاین توجیکستان وقتی گریزای ما اوس گرفتن وقتش گریزای ما افغانستان رفتن امروز باید ما مهربانی ما نشون بدیم همه ایوان مسلمان باید یک کورکن بیاین ببینن چه خیلی توجیکان مهمون نوازای نه که با حق حقوقی هم را نمیدزنه که میدزنه همی سازمان جهانی میتونه که قدرتی داره که همی گریزا را یادم کنه نه که میگن که زاره اگر با خلق خودش چی نکد را هم نکد با ملت دیگه گریزا را هم میکنه شاید подожди این هم طریقه ما میگم که میشوه نه که گلانی در چیزی ما اهمیت باشه اهمیت نیست خب سوال دیگری است که برادر بهادر ببین در حالتی که نمی هر روز فورا سبزی 15 سم فورا گاز 8.5 سم فورا 9 سم فورا 10 سم چه خیلی فورا نمی که توجیکستان کنترل نداره رستم امومایی را میگه که بازار دانار ارزان که مردم ترا دوست میداره این همی تاری بازی داره این صاحب داره این کنترل داره که نداره یا از خشم مردم نمیترسن همین انسانایی که همین بازی همین چیزش ایستاده است مردم شوم میبینه میخیزه مثال میگه که فرض کردیم دیگر کمپانی‌ها هستن اما در توجیکستان است توجیکستان پرزیدنت داره قانون داره کانستیتوسیا داره باید با مطابق قانون کانستیتوسیا کنترل باید کرده شود در حالت امامعلی کنترل کردن نتونه کی در کار است خیلی پرزیدنت مثال مردم اکای سنای نگاه که یک چیز دیگر رفته یا با خلق بیزنس که سنمی را میدونی ای جای رستم با فکر من ایامی ازناش میترسه که اگر که اوزی و یازناش ابگا که بنزین ارزان که فاروز ابگا ارزان که چیزی فیرمای فاروزا با فکرم که او اپاش سر میتم میگه که ما برای همین بیزنس اگر رفتم که هم ایده خلق اوزه خلق گووری بود شم خیلی بفورا نخبمون امروز که تاریکی باشه ما را تاری میکنی یا میند اپاش سر میتده میاره کنش میترسه ای بنزین در دست یامی اویلا میتونه که یازنا شپایروت نکنه نوما هیچی نخواه که مونده سر نمیتونی یگان کسی دیگه دولت باید همه همی چیزایی که میوه ایراسی همی یکو نیتول که یا فراز باشه دیگه فیرما باید بیارن دیگه همی شرکت هم بعد نوچن بین هم دیگرشون چی میشه احواز یک همی دایوسو هم که یا میفورد داشت درکا باشه تو 20 سومون هم میکنن لیتر بنزین هم نه دا گاب رفته ساک این یک اویلا یا ساکی فقط چند قرمیتونی ای دولت بخواد آوازتون نیست رکایت نه بگم عذر برادر سوال سیمی است که شنیدن که باید مونان دیدن یا برنامه است در همین کانال یعنی بعضی انسان ها میگه کچتوا نداره کامera میجنبه خلاص بگیم که این نوارای خیلی سیومکا نک باید نوار یک اپراتور باشه سیومکا کنه نوار نجنبه باید خشرو باشه کچتوا داشته باشه یعنی برای ما کچتوا در کار است برای مردم بیننده ما یا که برای بیننده ما اون چیزی در کار است که باید یک بوموزه همون چیز یعنی چخیل همون ما مثال شرایط کچتوا ندارم شرایط ندارم اپراتور قطیم بگردانم شرایط ندارم که دوبل یک دوبل سه گفتگی انسان قطیم بگردانم ما این برنامه است که راه در رفته استی یعنی یه چیز میبینی که میگوی اوه بس نمی چیز در تاجیکستان ما اگر همین رکنی یک انسان در مثال گیریم یک زندگیش در یک فایده میرسونه راست هم را نوار میکنیم دربارش گپ میزنیم پرتویش میره او کامera میجنبه نمیجنبه مثال همین چیزا است خصوصا بیشتر برای همین چیزا است چی فکر دارین شما برادر همین برنامه خوب است یا که کچتواش خوب نیست نکنم این برنامه را با گفته بعضی اصلا 100% ما همین دو تا سه تا رولیک دیدم عجایبات اگر آدم همین کم طرف چیز داشته باشه میفهمم ولی دیگه چی جای چی شاید در این جای دکتر سگا بود حیوانا بود درآمدی رفتی گفتی نگاه که برای سگا چی همه اوج چیزا کردن شرایط هم
برای سگورا که شرایط مهیا کردی باشه برای اول توجیکا بود دادرین همین بالینسای توجیکستان چقدر شرایط هست یگام ایده شرایط نداره نشون بتم بالینسا را توجیکستان بالینساشه برادر ما خواه لوکس سنیمات کردم ولی خودش میگه پلاتو دا جو نیست لوکس باید سنیمات کنی یا که جو سنیمات کنی پلاتو پلات نیان رنگی هاستل وری میرای در درون ورچو گشته است که پلاتیت میکنی خواه میکنی پلاتیت میکنی میان اوکولت میکنن پلاتیت میکنی میان میبینند احوال همه بینی میگه که در لوکس خواه احوال پلاتا را میبینی کو نم بالینسای سگی که نشون دادم کو بالینسای سگ 1 میلیون برابر کو 1 میلیون برابر ای بالینسای انسانی که مخواه خوبتر است که توز از شرایط داره همه اصلویش داره امو نگاه کاکای هستن همی ببینن یک چیزی دیگه یکا داش آدمو دادرنی خونه چون خشرو زندگی کار نمیتونن اکسکواتر کا دیدی که اومد اکسکواتر کا زدن چاپا کن خونه شانو را دیدی یکا برادر باودرم دوام بتم یا که تو کچستوا نکن دوام بده یکا دوام بده که خلق توجیکستان ببینه که در چی سیتواسیون برای برنامه است برای استاپ لینیا که توجیکستان دا اشتراف میکنن این استاپ لینیا اشتراف نداره استاپ لینیا برای اشتراف کردن موندگی نیست استاپ لینیا معناش دیگر چیز است برای در کدام حالت‌های استاپ لینیا کار باید سابلیدات کنی این همینجور است ما دای بار استاپ لینیا نوار دارم و درباره که راه پلات می کدام شرایط داره یعنی که این چیزا را باید ما بکنم نکردم برای که ادادم نوید کرد گفتم گپوت کچستوا کی تا ما گفتم خای کچستوا را تگدا گفتم تولی فینانس پول جدا کنین که ما براتون کچستوا کنم بتم یا که نباشم همین اورا بس میکنم برای گفتم آخرین وریانت ای مردم میپرسم اگر مردم بیننده بکن 100% ما دیدم همه چیزایی که همین 3-4 جایی که نوای دیدم همین چیز سوزای 100% بک یگام ایده جای چیزش نیستن نکی ایجا چی رفته سر یگام ایده اوجه یک کس نیم کس طرفدار نیست که اما اوجه طرفدار رحمان باشنه چی نکنه نکی گلانی میگم که ایجا یک چشمی خلقوی کهان در که شرایط خلقی شرایط سگی اروپا خیلی شرایط داره شرایط توجیکی که در توالت خواه نه شرایط نه خیلی انالیز مقایسه که بنایی این همی دین همی امروز وان کم اکن نگاه که میگن که چرا بس که نه اون نشو برا همی رقص بازی چی میگن تیاری میبینن کن مارشیروفکا اینا باولو قسم با این 2-3 روز پس کلاغا سیرامونو کلوب میره جیانو ما میگه در مارشیروفکا ما گفتم کجا چی میگن میگه اگر چی نکنم خوی نون میشه یا کلاغا سیرامونو فکر رقص نکنی خوینی رقص کنی نرمالی اینه که من وقت ساعت شب میگم همین اوزوده اونم دیگه شب برون میگم من جانمی همه خلق بسیار کویا رقص کنی چه خیلی رقص میکنی نه و بدگی های ما هر جایی که سفر میکنیم همین اعظمی ها یک گروپ تشکیل میکنیم رقصا و شعرگویک فقط یا در واسه ما شعر میگن ایو را میبریم همونجا اتوبوس وقتی تورمی اتوبوس روز میکنیم گردوش مخشم ایو را میبریم ایو را میپشونیم رحمانوف هم اطلس میپشونیم پکا زنده باشه رستم شما اطلس نیست میستن ما میویم خوش آمده ای رئیسی فلان رئیسی استانه خوش آمده نوری دیده تاجی سر گفته ایو بعد هر یکتای شعر میخونن بعد ما میگم احسن لنتر هم میقپم بعد میبرم ایو را میگم برکنین ببریم میگم که اکی پروگرام ما بوچید خلق ای طرف اکمو قدشمو یعنی که همچون عادی دیگر کار میکنیم دیگه ما پروست این پروگرام در تکای استپنی دایو سوژه قوجه چیش داگه که باید خلق علم بوموزه گجامه برای در مارشیروف کرد اولی دومودو کرتای اطلس کرتای چکن قطی کو لوبوی جو کدامی که جای سفر میکنه کو کدام هم رئیس نوحیه است نمیدونم رئیس کالخوز است برگادیر است یکون جو سفر میکنه که یو را میبریم کرتا را میپشونیم اطلس چکن دومودوش دم میمونیم یا شعر از یاد میکنم بود جو میمونیم که هر روز شعر از یاد کنن در وصف انسان ها خیلی که مردم ها مجبور کردیسن در وصف یه شعر از یاد کنن ایو را ما مجبور میکنیم شعر از یاد میکنن دیگه لبای رئیس نوحیه هم بگه که پیش رئیس فلان نوحیه میرم یا خبرگیری کو ایو را پیشکی میبره میگیم برای نکته جان این رئیس اول پیشواز بگیرین
امام علی کرتای چکن ببینده یوبکا چشم میپشونیم میگم تو دیونه ممکن نیست در محکم کردن یوبکا چه قطی کرات که یوبکا چه قطی دومودوشا پوست دنیا بگه کی نمیور از دیواتسا کدستان ایو заслужить کردن از دیواتسا ایو заслужить کردگی باید ایو را کو انا میخوام نشون شون بدیم که چخل است همی کار معقول است شما دا اینا متر مجبور کنیم معقول است بس کم خیلی تشکر برادر بهادر برادر سلام علیکم برادر عزتلو برادر میکائیل برادر مسلم من برادر جان یا کم ترک چی دارم یا سه مهمون دارم خدا نگهبانتون باشه ایدم یا مویم خدا نگهبانی هم شما باشه برادر سلام برادر بگیم که میکل رحمانوف سلام علیکم برادر استانایف سلام اشترا به هر یک بینه این برادر همین کوتاهش میگیریم برادر که از سوال سیم سر میکنیم که برنامه‌تون دوام تیم برادر برنامه بهترین است شما در مورد دیم گاز در برای گاز برادر از یک جهت امام علی رحمانوف این پروگرام‌های همین دیکتاتوری خچ جاری کرده برادر این یگان جای چی نیست برای هر روز ما دامین یک نوار و یک اینفورماسیا درباره دولت دیکتاتوری میفهمم همین طور همین رحمانوف برده است از این دولت با بزیبا شما میبینید ما باید 100% باید چی بشویم نگاه کنیم که چه خیلی بزیب میشه اولی ما درباره یکم سوالتون قبول 100,000 مهاجر با فکر ما برادر یک بازی سیاسی حکومت دیکتاتوری رحمانوف است که با واسطه این بازی ها برادر با تمام جهان نشان میده که ما 100,000 نفر قبول میکنیم از یک جهت دیگر روسیه در این نشان میده که نه قبول نکنید این برادر 100% قبول نمیکنه اون کسی یک انسان قبول کردن نمیتونه و در دولت های بین الملل و سازمان امنیت اروپا نشان میده که ما راضی بدیم در 100,000 نفر قبول کردن ولی روسیه گفت نه چی نکرد قبول نکرد برادر این یک نمود بازی سیاسی رحمانوف است که با واسطه همه خواهد که با تمام جهان نشان دهد که دولت ما دولت دموکراتی است و حقوق بنیاد است آدمیزاد میتونه آزاد فکر اندیشه خودش بگه آدما میتونه که در اوج پناهجوی شود که رحمانوف 100% میدونه که شهروندای جمهوری تاجیکستان 2 میلیونش چخیلی که شما گفتین در روسیه اکونومیسکی بیژن شدگیان و چند هزار نفر دیگر در تمام دنیا پناهجو شدگیان برادر از دسته چی از دسته ظلم همه شکنجه همه حکومت رحمان و برادر هزار رحمت کلام که وقت دادین سخن کردیم برادر تشکر برادر فکر اندیشه ما همیه برادر تشکر بسیار تشکر در فکر نظرتون پای چروس السلام علیکم رحمت الله و برکاته. ویدیو من آواز بیرون دیم سویت نیسته پسته برای همون کجا پستم باشه چهره خطی باشه خیره باشه چهره باشه چه میکنی سوز اینجا سلامتان خوبه یکو تشکر زیاد پای چروس تاجیکستان میتونه که 100,000 مهاجر افغان قبول کنه قبول کردن نمیتوند برای که این یک شیطانگری یک فریبگری پروسه خودشان فریب دادن یک چی میگه خودش فکر کرده است که این من قبول میکنم دنیا مرا یاردم میکند این یاردم یک فایزشان همین مخاجره با میکند مخاجره همین آقام با اتک ماندگیشان کسته خودشان به میزند یک طرف میگه که روسیه قبول نکن میگه این 100% این بودگی گپ برای که روسیه اوغان که خیلی خوب نیست برای همون سوال سری مکه جان منوین ویدیو هاتون من به خیلی معقول هستم برای که خودم استا هستم برای من به خیلی معقول هستن تاجیکستان با این خلوت چیز نیستن برای همون من به میپورم ساختمان خونه یعنی چیکنا نورو هست چخیل خونه رو تیز میسازن هم خیلی چوتکا تیز در یک گفتی همون گپو خونه بود میشود همین یک هفته بعد در حیاتش خانه بود نمیشه دکه بود نمیشه این فراسته همین ممکن نیست
اکا این پروست چی میگه اینترنت پروست پول کار کنه این اکا جان شما خوبتر میدونید برای همون نه واقعا هم خانو را بگیم که همین زودترین و چه خیلی بیتون تست قاق میشود چی کار کردن در کار است بگیم میمونن میریزن همین یک چند ساعت بعد میکنن پلاف کورا پروست این تاجیکستان با ممکن نیست تاجیکستان با ممکن نیست اروپا با ممکن تاجیکستان با ممکن نیست این شرایط تو آمدن با حالت خیلی مو هستیم برای من اینا را نمیبیارن اکا اکا یک سوال دیگه یک سوال دارم اکا چوا امین مرا قبول نمیکنید چی میگه اینستاگرام مرا قبول نمیکنید اینستاگرام تو ما با فکرم چهار روز شد گفتم که یا برادرم کسل بود من اینستاگرام و قنات رو اومدم فیسبوک ما نویسید من نشون دادم که کدوم از بخیر bayrak قپیده استودگی صورت دارم اکا جان فیسبوک شما بیان دار آمدم جواب ندادید خیلی من چی میگه نوشتم جواب ندادید برای هم ولی من از نشون دادم شما دا من فیسبوک حالی که شدگی نیستم فهمو فیسبوک دا این هم مای سابشنیو بولو دا سرخ شده استودگی است ولی من یگان تشک شدگی نیستم ولی فهمو بخشش اکا قبول میکنم شما را الهیده بعد صحبت میکنیم تشکر آقای جناب در پناه خدا باشین خداوند نگهبانت شود سلامت باشین خدا نگهبانتون شما را شما بیان خب کی باشه ای برادر چیکار کردی برادر خب برادر انا مسلم سلام علیکم سلام علیکم برادر اکمل جان و علیکم سلام فقط کوتاه‌تر برادر عزیز فکر نظر شما تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر قبول کردن دارد در حالاتی که مادر ما در داخل توالت خوان مادر ما در کوچه خوان مادرای ما توانایی داره که مادر از سرپناه دادن نتونستگی دولت کردن نتونستگی دولت برای یک 4 مادر سرپناه کرده آماده نتونست آماده کردن نتونست میتونه که 100,000 افغان در سرپناه بتیه برادر اکمل این یک بازی هیله همو امام علی رحمون حقیقت دامادا اینا میگوی همون بانکای بین المللی اتکاز کردگی بودن برای اینا گفتن دیگه پاموش نمیتیم به تاجیکستان که با کیسته همون خودشون میزنن اینا همین با واسطه همین 100,000 که گفتن مهاجر گریزه قبول میکنه با واسطه همین میخوان با همون چی بگیرن قرض بگیرن همون دولت ها این همشه هیله همین اویله این یگان هیله چی نیست بعد با فکری من توانایی داره جو دادن دا توانایی داره میتونه جو کرده یا نمیتونه برادر وقتی که مادر تاجیک در توالت زندگی میکنه در حاجت خانه زندگی میکنه در آغل رفته زندگی میکنه میرن به نام خدا امروز یک ویدیو را دیدم که آخر کودک داره در او خانه برای یک ساختمانچی برای پول شده او خانه را میرن قطعی تراکتور چاپه میکنن اینا ای کجا توانایی دارن یعنی ندارن توانایی ندارن یگان مایده ندارن او یک برای یک سوم پول شده او معاونی رئیس شامنصور ناحیه شامنصور کجا آخه تو انصاف داری میری کودک داره دو خانه تراکتور کتی چاپه کرده سی دیوالای او خانه را اینا یگان مایده نه انصاف دارن و نه توانایی هم ندارن این همه هیله. خب برادر سوال دیگری است که شما شنیدن کی بود مانند دیدن یک برنامه است در همین کانال تماشا میکنید امورا برادر ما همه وقت پیگیری همین چی میشیم یعنی بعضی انسان ها میگه که همون نوار کچство نداره راه میگردیم میجیم با یا همورا میگه کامرامون اپراتورمون یک اپراتور سیومکا کنه میکروفونمون آواز بازی میکنه یا همورا میگه خشرو سیومکا که یا کی вообще بسش که یعنی شما چی فکر دارین همین طرز سیومکا کرده استودم همین قدر شرایط هست همین میشه و یا که باز یگان اپراتور بگیرم یگان خیلی اکمل جان برادر ما همون نوارایی که خودت میبینی یکم پیگیری میکنیم همون کلاس هم میمونیم که پدیلیتسه شود برای ما او کچستوه هم در کار نیسته 100% همش اکینای گلیوودسکی هم زوره هم دوامش دیگه بو ما گفتم گلیوود یگان اپراتور زکاس کنم نه او گلیوود 100% زوره ای تو گلیوود دیگه او خورد دیگه خیلی چیزی علا بلا دادش دو بیلیارد
خدا نصیب رسانه همون امام علی را میمونیم، امام علی همون زده هم میگیره چیشه. شیدگی بعد انقلاب کامیرا میخریم خدا خواست. خدا نصیب رسانه. خدا همین مردم خود ما یک کم تا چکنه که بخزیم اکو دیگه یک همین آخر سخن میگم دیگه وقت اکو کم مانده برادر، بخزیم یا میانم جمع کنیم خزیم رویم چاپا کنیم دیگه. یگان فکر نیست به فکری من. تشکر ان که باز شما دا تشکر. خدا شما دا قوت یاد برادرتون، خدا شفای کامل عطا کند. ان آمین. توقع شما دا گویم برادر. تشکر برادر عزیز، خدا نگهبان شما بود. خب برادر عزت الله، ببین برادر عزیز اوز کشتگی هرچی خدا را شکرش اوز کشتگی های. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای خب خواستیم در اومدم اکان فهمیدم که کدام میخوای خواسته که برنامه نکن. میگه چی میگه کی گفت آقا میگه برنامه نکن. خب خیلی آدمیه که بعضی انسان‌ها هم خیلی اسلوبیا دارن. برادر عزیز سوال اولی است که تاجیکستان دعوا داره که گفته است که 100,000 مهاجر افغان قبول میکنیم در حالتی که مادر در توالت خواه 30 سال حکومت دارید چند مادر سرپناه داده نتونید. امروز میتونه که 100,000 انسان سرپناه بده. اکی یا بوزی هلگاری خچه کو همو اک میدونی کوی چه خیلی باید اک قطعی خچه با بچسب کنه که قطعی دولت رسایز باید که میدونن که رحمانوف کی هسته در فرانسه میدونن شکیه در ویس دنیای رسایز میدونن یا یه جو قبولش نمیکنن دعوتش نمیکنن باید در کره خچه شیرین کنه باید خچه شیرین کنه که ما دیکتاتور نیستم ما لوبوی خدمت نشون میتونم آدمی خوب هستم باید خچه نشون تن نکی ممکن قبول کنه ممکن نکنه نکی هیچ که گفتن نکی یا بوزی خچونن یا که نکی در حالت که مردم خودمون در حالت قبول کرد 100,000 افغان اومد 100,000 اومد در کجا و جا میکنن 100,000 اگه ایران نگاه کده اگه باید مکتب مدرسه و خونده جای سپورت باید خوردن اینو پروست اکو ممکن قبول نکنن نکی این بیاک برای خچه نشون دادن مثلا که من قبولش میکنم قبولشون میکنم همیورا و نکی خنسته که مردم خودش در جای 3 میلیونش داو مهاجر 2 میلیونش در مهاجرت و 1 میلیون دیگهش در کیم جو مردم خودش در عذاب و مردم خودش ظلم شکنجه کرده است خانه هاشون شکسته است ایورا نگاه نمیکنن. با ما گفته استم که وای دکو نیداناسا نیدا تاجیکا که هستن امیر احمد نیدا مردمی تاجیکستان. باز ما باید وضعیتی که ما باید دیگه عدالت و آزادی یورا طلب نکنیم. یک چیز فقط طلب کنیم که استعفا کنیم. وقتی استعفا هندسی که ما 30 سال شد همین عدالت طلب کردیم آزادی کی را آزاد میکنه یگان که گپ یگان تمون نگیری فقط این و نیده تاجیکا فقط این قدر مردم از ظلم شکنجه این قدر بیچاره را بردن ترمه کردن بچهای جوان برای کرسی وظیفه شده. نکی حالتی که تاجیکستان این قمادرای تاجیکا خودشون در عذابن این مادرای خونه‌هاش گرفتگی نکه تاجیکستان باید باوری دارم که با فکر ما باید نگیره. باز بعد در توی تاجیکستان میدونی چی گپ میشه واقعا انقدر شوریش و موریش میشه واقعا مثل خودمون در گشنگی با یواراتر نکی اینا همین گفتی همین برادر پیشکی 100,000 افغان قبول کنه 1 کیلو سبزی 300 میشه میدونم قریب دقیقه یا با یک بوزی چون هم خیلی کدیسیان این همی از نگاه که همین پرابلم های مدکی همین بروان اکثریتش برو وردن شده دادن این کلوبیو میروان افغانستان پنشره ا بچه خودش همین مردم خودمون کو وقتا همین خیلی هم کشت مرده است در روی تاجیکستان کودکا را به توار زده استیان زیدی کی میروان بگو و همه را بگو زیدی همون نمیدونم همین زیدی مسلمانه خچون رفته نمیدونم چی گپا یک کاروچی ایجا یا کاروچی به عقلی ده چی مو ابو زیدی طالب میجنگه زیدی طالب میجنگه ما طالبای گلاستوکدور در پارلمان تاجیکستان همش نمی طالبا بله این نمیگم ما او چی با مردم زیدی نمیجنگه همین که طالب اومد که مثال گیره مردم افغانستان در کوچه میمونه این همین طالب تاجیکستان اومده است که مردم در درون توالت خوب است اینم من زنک در درون توالت خوب است زنک تجاوز شده ایستاده است زنک در کوچه خچ فروخته ایستاده است مرد زن مهاجر است همه را دربدر کردگی همین رحمانوف از همون استیل طالب کجاش کم اسازی هم پروست همون شکل الله اکبر میگه ایش نمیگه میگه پا اتاک همین رفتار یا خیلی است همین مرد رفتارش خیلی
ва хулоса мебурем ки ё ами бозии хичонанака асана ва барноматуна давом додан гире акама ами айхо хестум яки дидим гияд шумора дидим барномата гуфте ки барномама давом тим обязательно барноматуна давом тияка мо поддерживать мекунем мо ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон шуморо поддерживать мекунем ака ва пеш бурдан гире ва ами бачаҳои ёши Тоҷикистон гуфтам ба ҳар кас ҳар гап мегӯяд хеле роҳафтода нашаванд ҳар фиреб да нахӯранд айқафҳои донишу илм ҳамиё шаванд ҳоли вақт соатш мешавад ами ай ҳама хуб бош аммо муборизо фақат ба муборизо куш шаванд истеъфои Раҳмонова талаб кунанд анаqa гап адолат озодӣ талаб накунед ака ягон савол аст ин бай бачакҳои клуби ҷа кия бо акай Асадулло ягон савол боша марамад ака ман камакак бораи клуб бисо намарамад Асадулло салом ва алайкум ассалом умедворам хубу сиҳат саломат зентеҷен салому алайкум ба шумо бародаро ташаккур умедворам ки шумо ҳам соз бошед мавзӯъ чӣ мекунед мақсаду фикри мардума бедор кардан чӣ кардан ба гуфти ака хитона не ки ин масъалае ки 100,000 муҳоҷир астай акира ҳамсояда ёрдамаё қабул мекунем я исми кӣ мешавад кӣ намешавад чӣ хелиш мекуна намекуна гуфт ҳамун рӯзҳо ваша проблема ҳозир агар накуна мегӯянд ки накард бикуна бо мегӯянд ки и ҳила кеса и хелӣ кеса и хелӣ шумо не дардеген не ҳеҷ як дақиқа бародарез ягон шуда ҳозир баромати муҳити мана гап доден қоида гап ҳамя гап доден гап қабул мекунем ба шумо гап мезанем ай ҳақ ҳуқуқ надошта бошед гап задан мара ман хомӯш мекунем гап намезанем қатитон майла гап зан ака фикри андешаи хитаймон гап зан ака гап зан гӯш кардеси хай наистодам гап зан не ман як савол додам шумо гуфтем ки на дар дегене на дар кафлес ман дар ҳамин ҷо гуфтем ки мо против ҳамин ҳукумат ҳоз ягон чӣ гуфтем фикра кунед ман мегӯям ки шумо фақат котон камбудиай охи дар ҳолати камбудӣ боша мегӯӣ охи ҳамун камбудира бародаро ҳамат риш дорен алҳамду мусулмонена ҳасан мекунем ба номи худо ку дар ҳамин барое ки мекунем ку як намоза қазо мекунем ҳама қазо мекунем дина шавкат ду намоза қазо кард ду намоза оё намоз ма залула шумода ё ки гапи флерта кадомиш залула ина хитна мусулмон ака ислом ая тарафмон ака ислом ая тарафмон мавзура нагрез ай мавзу набро ака худоро ба ҷо намиёрем ин хеле гап нест ислом ая тарафмон ака мардума як до кучка дестак ҷаноби оли майли дестак ҷаноби оли майли яке набиёфа барои чӣ истифо гуфтем барои чӣ набиёф чӣ гуноҳ кард истифо гуфтем вақт шуда ҳамин сабабе ки ҳозир мардум дар муҳоҷира чизе ҳастан нестай ку 25 марти 1992 фаҳмидӣ 26 дар майдони шайдон шид ҳамира ҳизби назад буд ҳизби назад буд ҳамин бало дар сари тоҷик омад барои анами буд ида раҳмонов набуд иҷа раҳмонов набуд барои чи 15 республикада ҷанг нашид барое ки ҳизби назад надоштанд ранги нами шумовори сарои мардума гаранг мекагӣ надоштанд намидӣ бародар иҷа раҳмонов нагор накунен фаҳмидӣ бародар иҷа гап дар чӣ меравад оиди кавида тариха чӣ тариха ман намедонам ки 25 марта митинг карданд 22 сентябр наби ман гуфтам истифо бите ولی نیستی؟ 20 نفر اسیر گرفتن در کمیته دولت
نیست انا گپ زما گوش کنم گپ زنیم چیه همی گلاگو اوش کسته یک سوال بده جواب شابس بگی من عقیده ما گفتم من عقیده تا گپ زن عقیدت اوخی عقیدت برادر یا پوچه بونه سولوی 90 را بونه التیموس همین چی انموی کی سوالی که بود کی جوابش مقصد که مردم آورد شد انمی جای بس گپ زنم برادر بس ذکرت بید گپ زن بس با خدا سلام هم فراموش کم اول و السلام علیکم برادرها نگوش دارم بار که یا مدرویان همی سره از اوانو دیده تای ترسک میکنه 92 93 ابوننش و برا دیگه برادر آدمو سال گفته گپا 2021 بله خلق کیهان دا پریده است او لیم شما هم یک شو دا دستانه گی کونه را کفته گشتیم یک گپی بزکی منطقی باشه یک معنی داشته باشه برادر رسدلو ترا چید نمیرسه که همین میگوی یک گپوی بخدا گپود یکون معنی نداره فرزندی پدر التیموس خویش اگر یکون گپی پست بلندت گفته باشیم گوش که ما گوشت کردمه بچه حقیقت تلخای حقیقت تلخای گپو شما معنی داشته گپو معنی گپ ما تاریخ معنی نداشته تو تاریخ قبول نداری گوش که یه مینوت بس نوبت که گپ زنه برادر ای خیلی دمی یک گپ دمه دروین گفت که امی حسین اشروف که ترموزاتون کندگی یا کلودگاتون خورده شدگی که ورس کده میرین برادر برادر یک دقیقه قطعی جای سپورت نداره یک دقیقه برادر عزیز تاجیکستان همه برادر اسدلو تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر قبول کردن داره یا نداره اسدلو 92 مون اوزی موضوع همه است که تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر قبول کرده دقیقی کار حکومت ممکن 100,000 قبول ممکن به بچه سری موضوع گپ زد همین باور شما نمیدون رنگی میگوی ایدرونی اوغل سردودگی ورینده یک سری موضوع رنگ آدم من میگم این کاری خود چونای از نگاه من میگم که دولت داری ای بیا زبره بخدا این نمیشه قطعی خیلی آدم گپ زدن آره شاید 100 شاید 300 همین کنکرت نداره ها مثال در کجا جا میکنه چی با 100,000 را قبول کرده تو نیست 100,000 در کریش داده تو نیست این حکومت اون مادر در درون توالت خواه یا مادر در یک خانه داده نتونیست کریش داده دیونه نیو چیه نیو با خدا اصلا نه برادر اگه وقتون بشیو نمیگیرم گفتم اگه داخل نمیشم کم کم مزم هم نبود گپ راستش خیلی بسیار نگاه کم که همین هفته هشتی بسیار رفته است با چی گفتنیم اخی همین موضوع شما این خیلی بستین ختم فکر کنین 3 میلیون مهاجر میگین 3 میلیون این داکومنتال نه پراوی نه برادر اویش که به داکومنت چیه ممکن که 4 میلیون هم باشه برادر امی خلقی خیچه برا جا و جا کنه ایو چیم 100,000 میگیره او خانوم به وزنایی که داود مثال وطن خیلی ندیدی که در شهر کلو یک مادر در حاجت خانه روز می بوده بیچاره بعد بعضی بچه ها که شیرمرده کلو کجا شیدن آخی شیرمرده کلو با همی جنه موندن یک دیمش که آخی حکومت باید یورا گفته گپا رو برای کنه و تامینات کنه همه خیلی از برادر بله شیرمرده کلوب در وظیفه نشتی انکو آخی گفتی همون حسین اشروف که همون مثال سوم همون کمدرانی در دستی ما نیست ای مذهب ما یگان وظیفه نداریم در سر کرسلو شتگی نیستیم که اما را تامین کنیم از برای الله هستن بچکای خیرخواه شرط نیست که ما در وظیفه بشینیم هم خلاص هم شیرمرده کلوب شرط نیست که برام در وظیفه بشینم بعد اون مادر
جای خونه بتنم خلاص دیده ایستاده است حکومت نکرده است باید بخیزن حکومت ایواز کنن اینمی باید سبب شوه بگه تو را نکردی بخیزن کو دو بار به سر حکومت بخیزن باور که یگان انسان رو نمیبینی که بخونه باشه حکومت خونه میتکه و نیو میخیزن اصلا یه مینوت اصلا میبخشی یه مینوت دمی گپ ده واسه همینجا گوش کسته بودم گفتن که بچه های کلوب برآمدن پنشیر میرون گجا میرون کو هم خیلی گپ کارو برای کدوم گفتی گپا میروه گفت ما گفتم نه این همی برادر عزت الله گپ زد اگه چی گفتنیم ده برادرو اگر که یا تونده باشد در چارکوب و واروخ یک قطعی قرغزا گپاشون گرفت او نوی که ورتالیات ایشون دادن نه چرخ داره نه درد داره نه تریزه داره کو برآمده یک چهار تا شخر مای تری و تری نمورا سوس کردیان هم قطع میرفتیان سوس کردیان نه اکی یه مینود یه مینود استانه سوس کردیان ماتور ترکتیر زدگیان بالون میپره و ورتالیو میپره گارانتیش قطعی میپره یه مینود استانه برادر خانده هم گرفت یه مینود اون نموش تریکایی که نمو جابدن کو ای ورتالیوت میپره و دهن میزنه کو انا نمو آدمو خچونه بو ای کلوب گفتنه تیمه کستن این نمی بونم خیلی یک چور تا لاشخری و باور کنن مشتدنیکا به حد بسیار دو کلوبم اکثریت چمه دانومه شناسم بسیاری بدم برادرها یک خواهش میکنم که ای پشتی خیلی مشتدنیکا وجود هستن شهر بچه هایی که شهری نرن مثال خیلی بعضی هاش با گم بزنه که کلوبی ترین تری بچه مثال کلوب هم شهر بچه دارنه که در توا امی ای فرخور مشتدنیکا بسیار شده که ایلوی توبه در همون کلوب خصوصا ای فرخور همون جایی ده که نو اس یتیمش میگن کیش میگن ای همون فرخور بده باور که مشتدنیک در کلوب رنگ یک موسر شدگیان در توا بسیار شدگیان از همین کلوب ده همین خیریجون سخت رفته برادر در حالتی که وقتی که انسان زندگیش نایفت میبخشی سگ اگر نون نتیش سگ کو میره مجبور میشه گه میخره میگن برای هم که سگ گه نخره کو باید نونش بدی اکی بیچاره یکی که نگذشت کو وریانت هم بزی باشه میره میکنه بزی را چیکو کنه دیگه اکی انا گپ دانمو اینه که وہ بیناموس هم بیناموس او بخی برادر ببین برادر کلوب ببین یک برنامه است دامی چیز شنیدن که باید نونان دیدم رو تماشا کرده یک اونتاشه برادر و همه برنامه تا تماشا میکنه اما بعضی انسان‌ها میگه که همون ویدیو میجیم با راه میگردی گپ میزنی باید یه اپراتور بگیری قطعیت بگردی بگیم کچستواش پویونه هم برنامه را نک میگه شما چی میگین همشو بیننده همو برادر بگو که گوشی خرمه جنبه نمیفوره تماشاش نکرد ویشی که برادر استانه برنامه را یگان چپر چی نکرد یگان نمی مینوت چپر برای پرابلم ما گفتم به همه مردم یا با پرسم هم بیننده 100% برادر برنامه تا دوام بته یک وقت یاد دباشه حسین اشورف درآمد برنامه را یه رزگی گرم گرفت قطعی حسین اشورف چخچخ کم یک دل شکسته هم شیده بودی برادر صوف دل شکسته شیدن در کار نیست ایشالا به امر خدا همش 100% باشه تشکر برادر عزیز یگان پیغام داشته باشید با مردم ایشالا پیغام تبرسون خصوصا که هم بچه سمیچکه را با پچاقش میخرن که قرشون کنن خیلی که ایتاریاش اولی ندیده ما که با پچاقش خوردن شد توبه که خدای روزونی گپ داره و تو نفهمیدی گپ معنیشه وقتی گیزاله شوان کو دیگه اگون چرانیگون تیت پیچا میبرورن میروان کو ایشالا با خدا همه برنامه اوزو در سرخ میگذاره میگن کو خیلی تشریف حق داره گذاشتن ده نه میگن کو سویتافور از سرخ میگذاره مو وقت شده بود کو اونا خیلی بچه‌ای که همو بقپان کو قپیدگی شده میگه جان میپرتوین کو یکی تو بدم نامورا میگه که هسته یعنی سمیچکا را هوی نمیکنه تا میخرن قرچ میکنه میروه
انشالله برام خدا وقت شوه و سیمچکه هم پل نمیکشه لبوش توغری میکنه آخه باور که اصلا در توا میگن که در توا آزی که اگر همون خلقی کلوب در 10 آدم باشه 10 تا دیگه همین میشتر نیکه تمام اگر پیغام تا بگو چیکار کنه چی باید کنه گاز بگیم 8.5 9 سم 10 سم شده بنزین وجه 12 13 شد کیلوی سبزی 15 شد بچه چیکار کنه مرا میفوره که نرخ 500 ایستاده یا مینو دستانه به سوال در جواب بگم برادر مرا میفوره نرخی بنزین 30 سوم شوه ای گاز 35 سوم شوه ای سبزی 50 سوم شوه چی باید من میفورم که قیمتش کنن اویله که 300 سوم کنن جنابی عالی اویله که 300 سوم کنن و نرخی بنزین گاز شوه دوره بعد زور شما منن یکم فکر نمیایم برادر الاسلام اگه بهتری نشید باز یه دقیقه چیز دیگه نشون میدم خب بعد درباره همون 100,000 مهاجری که میاره کو باور که اگر اون 100,000 بیاره در تاجیکستان ما آدم خری میشه عزت الله برادر چی گفتی خودت برادر کلوب якумш ман аз сухан аз вай сар мекардам акай асадулло ҳоям ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистонаи камисо фикр андеш ақидаи худша гуфт неки нодуруст гуфт фақатан нодуруст гуфт ки инҷа причём инҷаст кабирӣ причём инҷаст ҳизби наҳзат причём инҷаст 91 92 ҳозир ки асри 21 масалан 2021 яка ҳамун чизора овард дар пеши мо расондестай ҳамун чизора бинем ки ҳамун қагреза буд ҳозир қагрехта рафтаган мебахши дами гапда мебахши бародар дами гапда бахшиша ку агар як чиз аҳамият дода бошен ҳамаи тарафи ҳукуматдоро меоянд беғарзай ягон гапи нав надоранд меоянд бо ҳамун соли 92 тон мефора соли 93 тон мефора در سال 92-93 باور که من تولد 81 یاد دارم بچه ما هم موجه گفته گپا سینفی 6-7 میخونده و همونسته روز نبودم تری عذاب گشنگی در بدری نبود باور که و گفتنی اون که برادر کلوب نگاه که وای گپ خطا گفت که شما دعوت به جنگ کردستی آخه اکا نگاه که در دست اکا اصناف یگان سلاح دیدستی برادر کلوب نه ягон силоҳ надида ягон каса ба ҷанг даъват накарда ягон каса нафта ки бигӣ ман бигибар парон ягон каса ва як гапи хато гуфт ки шумо ба ҷанг даъво кардасте ва дигар ҳамин барномара аз мавзӯъ гирех рафту дар мавзӯи дигар чӣ омад зад не ки хато кард бисёр гапош хато буд не ки ба фикрам ҳозир гӯш кардаста акай асадуллоам ха як дақиқа аз они мама шон ман як дақиқа акасана برادرها یک دقیقه کوتاه‌تر بگیریم برای پایان دادن زیادتر یک چیزی برادر فکر نظرت برادر عزت الله یعنی که آخر سخنتون چی گفتنی با مردم شد با شهروندان تاجیکستان چی گفتنی هستم که هوشیار باشن زیرک باشن فرزنداشون از قفای علم و سواد وای کنن روا کنن همین ساز فقط درس خونی در فرزنداشون قپن آینده انشالله همش در دستی ما اکای استانایف میدونه که غلبه در دستی همه مبارزه هستن که برای حق برای مردم میگن و کادر تیار کنن به هر خی دروغگویی را پیشوای نمید رحمانوف دروغگوش باوری نکنن و همچون مردم کلوب هم گفتنی هستم که نامشون بدنام نکنن به همه چیز بله اولا همتون و آخران سخن که در جای بدون پرده نوشتن در جای او دا که موندگی بودم اوزو روز زمینید میکنم خطا شده است همه ما خطایی داریم اکا همه ما خطایی داریم هیچ گپ نیست اکا و استعفا را همه وقت استعفا طلب کنیم تشکر استعفا از همه دیگه سلامت باشید برادر کلوب یعنی آخر سخن شما پیغام شما با گویم که مردم یعنی چی است خیلی مردم بیچاره هم چی میگویش که همون خلق بیچاره در به حدی بعد جبر شده به خدا قسم دلت میسوزه
آفرین این خلقم خودش اوجه بیزار ای جان شدگی بیزار ای همین مهاجرت هم شدگی خیلی خداوند ایمانشون کامل کنه و همین گفته گپا همین جناب تیستر استیفا بده و یک جان خلق بدم خیلی بعد همون بچه هم برادرایی که میدونم بسیارش همون چاپلوسشون میگیم خدمون همون خصوصا همون چاپلوسای کلوب ده من 100% باوری دارم که همون برادرها رو هم خیلی ظلم مجبورشون کردن که همون بیچاره میبروین هم خیلی هرچی گم میگن و چاپلوس هم باشن برادرای ما انشالله به امر خدا که و اسلام میشون من باوری دارم که خلق کلوب بچه بنانگم بناموسن بگو مایمون های دستیر ولاسفید های میکنه استوسته یاد میگیره این توپلوسا اولی استا یاد میگیره آدم نخواد اصلاح نشوه بگو مایمون اصلاح میشه ولاسفید های میکنه دستیر این توپلوسا هم اصلا فول اسلام میشن خیلی که برادر رازی در طور سر ختم یک پیستالیت یا یک مجبورت کنن یا مثال یک خواهر تا یکون مثال اگراجتت کنن یا یک پدر تا یا مادر تا یا ایش کار میگیریم همه شکدگی هنی اگروزورا نه اکه مثال میگم هستن هم خیلی برادرهایی که مجبور میشون میبروین برآمد میکنن آجکل حسین اشرف برادرش هم خیلی برآوردن چی کردن هیچی نمیکنه ایشالله که خداوند بنانگ بناموسشون کنه خیلی استعفا و همون جناب بیالی دیگه یکان چی گفتنی ندارم همینجا بچکا اوجه همه گپ گفتنشون دیگه اوجتی گپ زدن نیست او گپی ما میزنیم اوجه بچکا وقت گفتنش اصلا خیلی خداوند نگهبانت باشه و برنامه را خیلی دوری بعدش نگی نه برنامه چیه کو آزاده سخنی آزاده برنامه آزاده من نماره یک پفتار نخه یک هفته دمین یک برده باری سوسش که خیلی با گفته گفت میگم بعضی چیزا شید خب برادر تشکر راستی انشالله با علاهیدگی صحبت میکنیم گم نیست در خط علاقه برادر نمرات هست با می نویشم تمام سلام خب خدا نگهبان برادر عزیز خب دوستای عزیزم این موضوع ما برنامه ما بود درباره گوییم که تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر قبول کردن داره اگر در کجا او را جا میکنه فکر مردم نظر مردم تاجیکستان هر یک تاجیکستانی را پرسیدیم امروز که امروز حکومت تاجیکستان آیا میتواند که یعنی که 100,000 مردم افغانستان در تاجیکستان جا بده سرپناه بده بگیم از خنکیا از دیگر جا بگیم که جای یک پناه یک جا بده البته که اکثر مردم تاجیکستان ما گفت که تاجیکستان توانایی را نداره تاجیکستان هر آن کاری که کرده استاده است تنها برای خاطری از جامعه جهان از دیگر جاها یک مقدار مبلغ گرفتن بغرض از دیگر تاجیکستان یعنی اینا را جو کردن نمیتونه و خیلی مردم هم شاهد است ما هم شاهد هستیم اگر چی مردم افغانستانی عزیز باشه چی مردم ایرانی عزیز باشه چی مردم تاجیکستانی عزیز باشه هر یک فارس زبانی عزیز ما باشه که اگر دروی اینترنت تاجیکی طرف سایت های تاجیکی و مخالفان تاجیکستان نواروش دروی نظر کنه در همه نوارو دیده میشه که مادرای تاجیکستانی ما در کوچه ها خوان مادرای تاجیکستانی ما در درون آغل ها خو است مادرای تاجیکستانی ما گویم التماس دیگر برادر هاشم را نگی قربان جام انا مادرای ما بگیم که در داخلی حتی که حاجت خانه توالت این اینجا آدم میشینه حاجت قضا میکنه و در این اینجاش مادر ما خواست یک مادر تاجیکستانی ما خواست یعنی که این چیزا را باید ما و شما بگیم که خوب درک کنیم که تاجیکستان توانایی 100,000 مهاجر افغان نداره برای اون که تاجیکستانی تجربه را اولا نداره دویما هر یک تو هم بالا شیشتگی انسان ها همشون از اونو دیده یک گوسفند خوب است که یک وقت یگون وقت دو سه بار با میگه ایو بوشن نمیتونن کار کردن ندارن عقل ندارن گو از اینا خوب است سگ از اینا خوبتر است که
یک программаи ахранiyat кардани ҳавлиро дорад саг, аммо ё ҳеҷ программа, фақат дуздӣ, ғорат, рафта истироҳат, пулои мардума дуздидан, наберошо дар бача биё дуста наҷмон рута нишон мети қабулат кунам. Небошо хи бовар каши мардума гирифтин якам дустат хати. Ана бигем ки надоран ино, ё қабул карда наметонанд, ё нигоҳ карда наметонанд, ино амнияти мардуми афғона дар Тоҷикистон таъмин карда наметонанд. аз ино дида, аз Тоҷикистон дида мардуми Афғонистон амнияттар дар ҳама Афғонистон мешаванд, дар Тоҷикистон уқадар амн пайдо карда наметонанд. дар Афғонистон хуб аст ки ӯ агар мурда шава як афғон бо мегира ӯро як ҷода гур мекунад. Дар Тоҷикистон қабристоно платняй бимра мега бар мурдата дар Афғонистонот гурка, иҷа пул битеб гурка. яъне ки ин чизо аст. барои ҳамо фикр кунем ки шахсан аз нигоҳи ма бигирем, агар барои аз Тоҷикистонда ҳамун афғонда, ҳамун мардуми Афғонистони мода Афғонистон хубтар аст. яъне ба умеди суханои ин ахмақҳо шида Тоҷикистон омада мо бехатар мешем гуфта, яъне ин иштибоҳи бузург аст. ино фақат барои хотири пул, барои дигар чиз. Чихеле ки Аврупо агар ки бигем ки ино таҷриба доранд, ино программа доранд, ино хусусан як гурӯҳ бигем ки омодашидагӣ доранд, яъне ташкил шидагӣ аст як системае ки барои муҳоҷират кор кардан. во чикор мекунанд? Во кор мекунанд, во меомӯзанд, во алоқа мекунанд минтақаҳо, вилоятҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳо, ҳар як ҷое ки тавоноӣ дорад ба ҳамуҷа бигем ки равон мекунанд муҳоҷир ва ӯ минтақа барои муҳоҷир ҷои хоб, ҷои кор, ҷои бигем ки хӯрок барои фарзандию таълим. мо фарзандои худмон дар мактаб ҷои таълим надоранд. фарзандои худмон дар ҳолате ки мо худмон ҷои таълим барои фарзандомон дода натонем, ин ҷои таълими моро ман нишон додам чӣ хеле мо ҷо мактабо дорем. мо дар мактаб талаба қабул карда наметонанд, мегӯянд ки мактабо пур шидагӣ аст. кӯдако 3-4 смен дар як синф 12 бояд дар як синф 15 нафар, 16, 20 нафар, 30 нафар дар як синф мехонанд. нест ҷо. интернето пур аз ин даво аст ки мактаб нест, аммо бечораҳоро фарзандоша киҷо мехонанд. дар во ҷои кор додан дар кор аст. дар куҷо кор метӣ дар ҳолате ки тоҷик худаш кор надорад. мо ин Аврупода ҳастем, ҳамчун муҳоҷир омадагӣ ҳастем, аз дасти Раҳмонов муҳоҷири сиёсӣ шидем омадем. барои мо ҷои корам додагӣ аст, ҷои хобам додагӣ аст, бигем ки дарсам бепул додагӣ аст. ҳамаи ҳамин чизҳоро ба мо омода кард, барое ки ин Аврупо ин программаро дошт. аввалин бор мардуми Афғонистон Тоҷикистон гузаштааст дар таи палатка хоб аст. инаи программа, ина программаи эмомалӣ. аммо мо омадем аввалин бор моро дар гостиница ҷо кардан, ҳотел, пятизвёздочный ҳотел, мерай хоб, се вақт авқоти давлат пулша мета, се вақт авқоти дар ҳотел, яъне ки дар гостиница ҷо кардан, бурдан хун анализора гирифтан, кадом район, кадом шаҳр дар кор буд, ҳамун шаҳр моро равон кардан. гуфтанд ки ҳамун шаҳр омадем, хона тайёр омода кардагӣ, халаденик, ҳамаи чиз. ин район ба кала гирифтагӣ аст ки ман метавонам мисоли одам қабул кунам. ина хона, дар, халаденик, ҳамаи чиз, шароит омадан баробар дар тавӣ мекунам, мега бидро ина ҳамчун муҳоҷир зиндагӣ ки кор фалон ҷода кор, ина мо 4 та кор дорем, интихоб ки кадомишда ту метавонӣ кор кунӣ. ина дарс дар фалон мактаб дарс дорем, марҳамат ина коғаз бира дар фалон мактаб, ина коғази дигаре ки автобусот полни раво биёд бепул аст, ҳамаш платит кардагӣ аст, дарс бира бихон. ина ма инаи картара бигӣ, ай магазин бира ҳар чи ки харид кунӣ, инами карта қатӣ харид ки продукта, дига ҳеҷ чи гирифта наметавонӣ, фақат продукта бигӣ бихӯ. яъне ин шароит да ё омодаан муҳоҷир қабул мекунанд. Набурдан дар таи палатка бизананд, бигӯянд ина палатка да хоб ки баъди мо фикр мекунем ки бо зимистон да ягон печкат битем ё ки натемед, ягон печкаи кимрия, ягон чиз дар таи палатка бимонем. ин муҳоҷир қабул кардан нест.
این مذاق کردن مهاجر است اصلا. این بود برادرای عزیز اصلی موضوع ما. تاجیکستان آماده هست، تیار هست، میتونه یا نمیتونه. به هر حال باقی موندگی هر کسی را که قبول کرده نتونستم عذر در کامنت شما کوشش کنیم بنویسین فکر نظرتون. و دیگر چیزی بود که شنیدن که بود مانند دیدن از هر یک کس پرسیدم، یعنی هر یک انسان فکر نظرشون گفت. شما هم دروین شنیدن که بود مانند دیدن 1 2 3 4 5 6 هست، همش ببینید و چی کم بودی باشد از زیر کامنت بنویسین. ویدیو کچ است نی کچ است آینده دوامش بتیم نتیم فکر نظرتون در تای کامنت ها بنویسین. من همه کامنت ها را نظر میکنم برادرای عزیز، گرچه اگر جوابم دادن نتونم همه شما را نظر میکنم. باقی تو هفته آینده بگیم که سلامت سربلند خانه آباد باشه، خدا نگهبان هر یک تای ما و شما باشه. ان شاء الله که دعا میکنیم که تاجیکستان 100,000 نه 1 میلیون مهاجری بگیم که افغانستان قبول کنه و او را تامین کرده تا نه. اگر ایودش ببره ما میگیم احسن، حداقل در 30 سال حکومت داریش امام علی رحمانوف تو نیست که یک چیز ایودش بروه. خدا نگهبانتون هموطنان عزیز، سلامت سربلند خانه آباد باشین. برادر اسدالله در برنامه دیگه بیا ای سرش ما قبول کنم بعد قطعی مردم صحبت کنیم.